Faustina Azuma Ofreija and Odena Samabedan said it was saying Minimni a Wabeka. Fausti, what to say? Boko Fausti, Mammy Joe, Nene Fiada. What I say? Young Quay, have you own Annam? Boko, saying Boko, as some I have some letter. Mamma, film plus. And yeah, there are some in the bar. Okay. Ti yakoye na akwara no omodile me fesi me fa akwara no ko kasa kakra na me kwa meti ya mentepe be ma no o se ma fa akwara na ma no wo hwe akwara no enti asem no yasem wo fi adada enti wo baba na ne obi akwowo okay na ye kasi sei ye kasi ye no me fese me fa akwara no ko na be ma no be ya akwara no ade enkomo ye nya ni kwa na opese wusu awo adai Nhyira enkomo na sha sie na di su na basa no a na eye den na ye wawre ho mama be ma na bu kwase adodo wa hunu enti say den na opese ye ma wo Tia no be akwara no ko ye be hwa akwara no na o say akaka kra me mawu na mechi akwara no ba so nti se bibi wu a obedi akwara no fa so nti sisia no me pese mo kama ne ti se sisi o so hwe akwara no David to bo wo say o ka cho say akaka kra mo ayeden ama mawu na mechi akwara no ba so na wanya mfie say mama manya 54 na o ka kire ni se wu be wu ana na sa be na yare na be me nyare me ntwi nyame ana wase no saka kra me mewu be ma no de say o de zak no sound me ko hwehwe we fe enfa hwehwe we fe de wo oforukrum to de me ko na me ka say 3 years no hwe akwara no na hwehwe we fe fo no ka say na 3 years na hwe akwara no wasa de ma me we aba ase wagu ma me no kura akwase nti oye no o ti telephone kru no telephone pi abonti ka say me kotie obi frɛ me kotie ba okoba no baka che ma ne se me ma yes ya frɛ se se ma me ewo sremti me ko asam no masa ba ba frɛ bi na makofa akora no ma social welfare no ko adu be no de kobo wo o se o pese o ji akora no ko kan ma fo no no hwe mo na me mpene na me ka che social welfare o se ekurom de so wan ware me ba na wo baba beto a wo ba ya akora no ho ade kakra amaye ansa na ye de akora na mo wa ware ya bana ya fa akora ne ma osa okay na obo sa de on kwesem no mbra no sa me fra asam no wa nko onsi hobiem eno ka se o ka cho se me di asam ni di kan ba ha mo antimi anya ne hwe sa no kan ya nti me di asam ne ba ha no e de ene kwesisi be so fo frɛ no se ai ma sa de asam na ba ha bio ma fa asam na ba ha media ho kra de jato woni eni enkomo enti social welfare ho no ho de no mo ka kire wo o mo ka chem se be ma so ko sirema ba obasan ba fra asam mi fie no nim fie no asa fa asam na nko ho bi okay ena bisisi so aka kra me mewu owu nim kata hoto me pese me be ka chem so mo ka chem na so nte se me fre ekuro mu nsuo mienu abodua ebia ta chira bi sa mi wu na sakora nyini na so de akora ni nyi tsa be we na sa be na agogo no de one seal kura ma no kura nsuo no enya no nya bo transa tobo enkra we me anu ajaza du mame hwa kabra we mu na de bozak din na wa to nkra na man de opese o ka kire bia ka kire no me ka kire wa hwe baba Musa ukwa gine bebi wo kwa gine bebi na so baba Musa ema osika wa yini na nkokura bom kura na so na bi mewu saka kra mewu na se bi mewu na so yi one cd more sem ne papa no wa ba fira mi kuro mu ntiro abodua wa kwadada mabo makato ho makato ho dada na so ni so kasa na waje atum wa kozakidua so akwara no man mfa de bibia ma so hwe no me na ma hwe akwara no se 10 years na ma hwe akwara no akwara wo vie se o 10 years me na me hwe akwara to no boost to bibia
na wo mako Zaki woni ba bi ote ote dwase ha ya mako ka che me say mami ba ho biem na me ba ho me be ye de be yi na edi wo na adwuma mu oye de adwuma we bank manager oye o ka bobo ya na o san ye cleaner o okay na ya kwa ye dede me ko na no nkrofo na mo ho no se me ba jiska me ba ha o ma adwen na oba no ankasa no ne wo ya na ankasa no aware o ka che me say me jai me fa akora no bre no me di akora no ko ma no o so ma akora no ko school no to ho o suma no na me sa ko fa akora no ba me nchen nti me fi akora na ma na ko school na sa me wu a me be wu ma wu be di me ba je me bre ndi nti ma no fa ma no gina be bi kura kasa akora no o ma ni sika da so hwe ya me di wo me wu kwasa ma ndo kwasa ya ho no na me di wo I asemo Zach mani go jire bebi nka say meba ma men ko Zach ho na men hwade bi sisi hello okay stylish hwehwe Zach ma me na eti ma me oja akwada ne hwe na akwada ne wo fie be say no oja akwada ne hwe na wo 8 months 8 months obetu akwada ne di na akwada ne nante kakra no 8 months no oja akwada ne hwe ono hwe akwada ne no ma na akwada nta 150 1.5 satam nti free ho na o ka say obeso oji akwara no e ko ka ne ma no na me say na wo anware me ba no o hie adwuma wo anware no na o san je na si ajaja mu na oba no fa oba na akwara no wo vie say wo ba no so wo vie be say no we 15 years no wo ye no ko hie adwuma no ko huru ho enti se ya nkasa no ade na opese o mehwe nkoda no wana so o hwe akwara no dia aduabo no o ba be kwakwada ne abe firi so o hwe akwara no pa aduabo no be firi so wa hwe akwara no akopem akwara no nyira kopem bitete be ma ye ogi na we na se mi ma wu a na so yi one thing kura ma na pension no be fa no okay Zach yo mama ati say nyame adum boko mama na ewie wa mama me Faustina Azuma watini sio papa akwada no a wo ba no wo hwe no are mama we can for time na wo ba wo na me ba wo se odi ka do ba ya nya hwe ntimi nya hwe me obwa wo se e be de odi kwa yi church wa fe afori kro wa ka say mama what's what you me de nyama nyina e ba why o de dia na ba me hwe wo TV so se na mo frɛ me hwe wo TV so me wo me dem na me hwe ma mo sa na say pese o sisi mo be sa na say me na wo ana wo ye woni me wo ya de obeti me na me hwe akwara no woni me wo ya me na me hwe akwara no kwa no fa me ye wa jin sa wo akwara wo baby o me ye wa jin sa akwara no wo akwara wo baby a obenyina obeka cha sa oba no jana me mehwe no na ba me be ka wo sa kakra me mawu na me twa akwara no ho ma me bo Zach mama me kire say wo bai wo mami na ne ada na wo hwe no mama ma wo fight me akwara we to me free mo free akwara no wafa no bibia wo wafa ne nsem why mami tie wa no asem de na wom de na asie so wo di ka ba wo hoda no na me mami na wa hampa cho na me nya me ya we ka ta no na wo na wo ye ya ti na wo mami be ye ayo wo say no ho pot o ti ai me ntu hwe ba wonwa o me fa ko fa ko se medical school me yiri yeti na wa ye ne bata no fa ti una wo di suppose ni wo di ka ba wo wani ana mo frɛ me amfa no nto se wasa ba se akoda ne hwekuro no wa o de ma ko body Johnson ha ya body Johnson asem wo wojo awo afrene se awo aya Zaki me kire se asem no de wo ka ni nyina nya no de nya me kire se de na asie nti a wo hwa akoda no wo hwa akoda no wo njai me se me ntumi ka se me hwa maame no wote wo no hello Zach mama kasa na mitio wo me do mama me ko baby sisi ara maja na me TV so me pese me ba ho
for ko so ko be sisi a me to sa munja me di am ba to munja me di pese me ba ho ka se o ni na o ba be no munja me di ni wo TV no pese me ba ho why abi o me kire se o ba ba ho na yan ya pon enti kire de woni mu kakrai man mama me nim dia kwan na me pass me kire ba asem no ma me nim dia have me wo me ni wo ba na wo ye me ni wo ba na yin sen wo me ni wo ba na yin sen ana me ni ku wani woni akora no kora na me ni wo ku wani ni buhwe ni nyina akota na ase ana me mi temetu ma afa na mo so yo me hwa akora na ma na wo wo so beji kosia bo sika nsa na mato akora na di maka kosia bo sika ni nyina ma wa faje le kontafo age ansa na itu akora ni di me ba kwase abo no wo tua sei goro ate wo be ajibe for me no ama me wo je no kwase abo sika da tu akora ni di e no ma ayi 3.5 for ma 4 million say fa to akora no hu niama ene ye mama me nto ade a obadro wo je no kwase abo sika benji ni kwase abo sika bia za kwase wonye kwase abo sika ona woto wanji a wanji kwase abo sika won fa na ne nan para sa sika be timi akora na kopimi 100 years da bi wo se wo je no kwase abo sika wo ji ni kwase abo be to akora ni di ante ya di sa sika ni bi atano adante po ho bebre be wodi ma ko ni nyina na me di pe ni nyina be ba mo ha mo ho eti se de to ma ko da ni sika ya da be na wo fight wo me ye ejima me tu ga se me hwa me ba da etwa to a wo ma wo ba ni sika ya da be bi se wona ti wo ni nyina afiro no no afie no ogo mama efi wo no wudi ka ka asem na o ka mama e o ma fete de se wo nyini pa ko ni ma ni papa wo hwe no wo si won fa mama da na wo ka tell ma ni se wo twe o je na wuntu owu a wo ba be fa akora no me so owu a me yo ka tell no me ba ayi mi phone so ama na ka tell o saka kra me wu na me twe akora no man so mi wu a akora no be de o pese ko na o pese o de fa ne mbaba na yisa na anya mo ne na wu ye mo mbesa se me ne na awo ba mo mbesa no mpa wo ne baba na awo ne baba no kwa wa wale kura ne wa wu be minu ade na wo no wo gini na na wo gina so ate wo ko ye be ko ade na wo ha ma gini sa de chatu a wo ma akoda ni sika ye da bai o ne to no besa no ami bisa o krache bisa no mama bisa se ono wo to no wa bisa no wa kasa bisa no amen say akwa ne ba ha wo na wo so na akwa se obeji so be 3 wish ni mi ba akwa na pa fo fra so na ba atete na wo di 2 million man say o fa kwato bag 3 wish wo ma akwa ne ba ha enti mi wo na ha ro ma o ba bi apam ne say won ko me no mu ni nyina na wa na so okay o ma me ni fo no enti me ba ma no ko giduane ma no ana papa no ko giduane ma akwa no me ya bi su ko mba na be ko akwa no yes ni wo sha akwa no ntu dia me no ma ka wo dia biom ade akwa ni ni so be bi na so bo ni dia ade me ma ana ni mu na ye de e fa no mu post wana bi okay wo ko de ya wo ba na wo ni tele wo ni pabua so ha to ayam bia akwa ni ka so ba o be bi biom akwa no ko ja ma akwa no ko ja ni ne no ko ja ni ne mu ko mi wo wana ni ne ba ani ni pe do di sika to nsem say kim asamato na me mawu ko na da ho ye me be so sika o mama me ba o Zak okay mama na obetimi aba bena dabra mami wo se wa sen wo TV so ni ta di ka frɛ me no mami wo se won wo mi no me mba na we are bonsam ne ba we are bonsam da be no wa o ma ko no mu didi wa fa na wo se hospital nke mo frɛ no ya wo bi kuju aka ncha so no hwe ne ma de buso bia wo de sika ma kwara na de wo didi matem ata wo ya hwan foolish man hey wa awo foolish man say mamu kaja say wo hwe obai kwa kan na wo de nam haka kan sam basa what wo wie na wo ti wono wo wie na ni obi ware ba wo ji na ntwie ade na wo de mi de opeso usisi mi mi de opeso usisi mi wa wu mi wa tu ba we wo mo wa wu be mi nu wa tu ba yo ba ko da tapo
wo be se me ba no mokro no wo ba me ba no ye ju okoko transport wo on na share okoko transport yard no wo be se me ba no mokro no wo ba no da sapo da ha ma me fa wo da sapo ha ya wo na krofo na na wo ko fa na ba fie amana da bi to ma me akọ di cruise ba ba wo ba no wa nyini sie me wa nyini wa nyini sie me transport no niama no onye krofo wa akese ko fa baba wo aboa te sa wo na wo ya krofo me baba be ma ya krofo ono oye djuma okoko transport be ma wa nyini sie me wa ware na kwa ware ko na kan so aware woni baby da woni to woni baby da wo baby da da obi o se mun ko campus wada campus wala ti woni fi da me da campus wada campus mpa me se de twato a wo wajini wo ya kurasi ni wo fa bisan wo ba akora ne ba ha no akora ne ba ho no kurasi ni wo be fa ko mi wo dem wo ana me to bi da wada wo janto na wo dem ni na ba to wo be fa kra no madam mi wona baba ana gi 50 siro post school abra akora ni si yo mi wo dem na papa bi ko fer 50 sika mi be ha de wo ni 3 years 50 sika wo dem akora mi mba ana papa no bu ko ja wa sa mo mo foka sana me me nya maame bi ye tiri na wa be se ma sere maame no ana maame bi ye no papa ya watofo ya wat tani na wat ntafo bi na say di onya busanga ni papa we na busanga amamere wo pesa wo be fa bi me wo be sisimi ana no sorba ha be sisimi se ma sere maame no na maame se he me ya ba podi ya to so wo ya akora ni shower akora ni be nyin no show na sa me o na ka me maame fa so kra me be wo de ko me ni wi me se ebena da bra ne aka asem no we maame we me pese me hu nani me pese me dum ti be ko am pese me hu nani ya me se me pese me hu ani me se me pese me hu ani wa mun be ya papa ni pa respect me kura nya wo ada sapo haya on ko wale mun ka tira no paware ya mo ji yo na wo sa anyu na ne kasa sa Daddy, mommy, baby, mommy, give me some. What do you mean? I say, Shoba. Miss Shoba. Madam. Yeah, Charles, I'm going to so. Madam, Madam, me, mommy, we are not that on that. One or two, me, mommy, no, that on what I wanted. And Timothy, theater for mammy, we are not that one. When I want that. Kwenya butre mami o mampa we don't for some what dance now we don't for some o ko bia mun ka bi ma no we don't for I don't know what you to say me this Zach MSA akoda ne ho asem na me de me ehia me ho asem no ehia me ma sha akora na ma na so ma no we so me baye nti na me ama ne yes wo ma me awu ya me na me chi wo to ye brain so me nya ma me da wo ndi nya ma me da sa what is too much mama o de ma ko aya friend say Zach way me ba wi abododo chain atama gwa da court ti atama da chain me ba chain mama akoda no say akoda no we ya na me ma bo fe na woni ne nete na no so da bonten me ton ade o campus ade sa na enyina nya nipa ba ko na da ho okay ya da esra na pa na ekofia na pa ekojwara na ya saba muton den pacho nsio ni koku na meton oh okay Zach way but me ti sa wode no ko wiase me ma won da konti da oba be ma no o sika ma no hide dan ma ka se be da ma ye na ba ho wo da me se be na ba mo onu no special people transport na ba wo so ya kromfo na nam enti be na ba no ho ani me da o na ku sa ba ho ba eh ba na de men kasa chesan o be tapo wa nyimi sini ba na nyimi sini onko wale Zach way mama producer fro akoda no ho asem e na ye we can for body jensen ba ko akoda no ho asem na ye ka enti bradia atame da makom sisi ya ade me to afa kola na mana so ma mi we so ko bebi am fila kola tom ka to ma wo fa umu me mana
ono be ko lechi ono me say that I didn't see no always that what did that boy I sorry I won't pay one thing now we show you body sana with the man person make come and say hello Zaki now we won't pay one some me ma won that for tip that me what that no one did that boy I won't share any me ba I want see our daddy e no e fa mo be stylish o ma men kasa general na men kasa campus nipa da da kwa me kura university kwa nipa da ho ya we kura tini man ba ya be akura na ba duaba no won kan hu se duaba da so ntina ma me de bae no won hu se akura no obenyi ti se be me odi ho na wa agugu a on kan hu se mo nje akura ne kapre en se akura no gina say is your class class 2 class so go school eh oko 8 years no 8 years chira wa je me hade naima Nhyira adoma entina nyame adom nyansa ne abutere na yedi kai amenchia ya na no tumfo te kokoso na na me bomi mu asema ene ne chia me ana enche hene arefi enche hene me chia naima ubi sami opinion ifri babi na bedu babi say yo okay ti mame ne baba na wo ba no way ahona me instrument ase no that's all mame ne baba na wo ba no onu mumu so aja akola no ko na wade aja akola no jeje that's right o se odi akola no ma no odi akola no ko si fie o ma ne nko school na chese wa ya akola no se ase otifie no smart that's right ana odi ho yawo ekofa wo nana no ana e wo ba no wa dwene mo hawo o de be ma ne ho yi no odi ya akola no sa de be ma ne wo nyansa so o hwe ne ba enti naima ho na hwe ba. That is the question. When the peba, me no na wo. Umfa akola no ho. Ana aye be ma no so aye na adwene se me hwe me ba. Na mu mi hia akola na ka me ma ho. Anka ye de kwa dwendwen mu a se ye hwe sa akola no ye di adi se ye te no. Oni se ye te no but ma me no so ni time. Ese na na se waje na wo hwe no. Macho me de kan sem so ni nkwa se ye te no mpo a ma me na me ne wo ba no no so ni time. Ana me be ma nso nka me wo time o. Enti enya mo didi atem na asem na akọ me kan asem se de asem ne me city asem fa. Okay, I count 30 seconds. Enti nka se abaya na me ne wo ba no anytime. Nani na from club so obehwe akola na. Me a me ne wo e me so me wo time fa akola na ma me. Anka boni bi anim. Ana mama on pese odi akoda na be ba no. Chese ye emfa akola na ma no o so be ya akola no ho ade wa amwara akola no amwara be ba no. Eno ya amamre da ho. Awo ye kurom ye ayichiwade no ukufra ahemfo kura kira guritifo a ya memena ne de da. Enti won se e ho na amamre be fe ka sai onko me ntenase na se bibi kakra na onfa ntompa no ye mbra no anim na on ya akola na amamre na onfa ne ba onko eno so de o se da wo so ubakwa ware a wo ye bi ono ne ba ware o ye bi. Naima, to conclude my sermon and say amamre na abehye ho no ana ma asem ne kana be ye kana ti maame no so no ye ba pani no nim bibi no say ya amamre so nkire sa ti say me ba na wo ba no enya kwanhwe akola na se mete ase de a ti na me bisa se so se nyame amfa sa ma na maame o so na woni ho antinka amamre na akola na obekọ he. Okay. Otima say enti ese no menu aba ma na mesre na onti ase omode omamre mu no wo ya akola no ho ade na wo ye bibi akola na ye wo bia na wotimi enya oba enti onkoye akola no ho amane so pese oje akola na onkoye na fi onfa ne banya de enko no ne maame ntam no asumdue mra ama se onya nkoye amamre ne so de a ene na maame ka se school sem ne ayi no e so pe bibi kakra de eba obido kwa ya nhwe sa obeba that's so na fe yetime edi ye atwa akora ne book nyina me na meto me meto ade o campus me ana meto me ye mama to bonsa na manimra me ba me ba ho sisi a mami ntwa si bi mra sisi na yanko ode kaza
I'm sure yendi kakra na we say emu we ba ye no kire say obia edi ho dance ye mo ede enie we efi Vietnam ton na mu we say na promotion da so no say ya no ye wo no boto no a ehyem we makomako 5 wose me Mostina Azuma ofreija ano de na asema bedan say de we say say no minim ni a wo beka fosi what to say boko fosi mamija o nene ye fiada what I say yanko e bi e wona nam boko so nya boko asam na ya asam na da mama e fiem plus na ye de asam ne ba okay ti yakoye na akwara no omodin me fesi me fa akwara no ko kasa kakra na me kwa me ti ya mente pe be ma no o se ma fa akwara na amanwa wo hwe akwara no enti asem no ya asem wo fi adada enti wo baba na ne obi akọwo okay na ye kasi sei ye kasi ye no me fi se me fa akwara no ko na be ma no be ya akwara no ade nkomo ye nya ni kura na opese wusu awo adai Nhyira nkomo na sha sie na di su na basa no a na eye den na ye wawre ho mama Bema na bu kwase adodo wa hunu enti say den na opese ye ma wo Ziti ya bi de akwara do ko ye be hwa akwara no na o say akaka kra me mawu na bi twa akwara no ba so enti se bi wu a obedi akwara no fa so enti sisi ya no be pese mo kama ne tse sisi o so hwe akwara no debi de tobo wo se o ka cho se akaka kra mo ayede ama mawu na me twa akwara no ba so na wanya mfie se mama manya 54 na o ka kire ni se wo bewu ana na sa abem na yare na bi me nyare me ntwe nyame ana wase no saka kra me mewu bema na o de say o de zak no sound me ko hwehwe wefe enfa hwehwe wefe de wo oforu krom to de me ko na me bi ka say 3 years na o hwe akwara no na hwehwe wefe fo no ka say na 3 years na o hwe akwara no wasa de ma me we aba ase wagu ma me no kura kwase anti oye no o ti telephone kro no pa telephone pi abonti ka say me kotie obi frɛ me kotie aba okoba no baka che ma ne se me ma yes ya frɛ me se ma me ewu semti me ko asam no masa ba ba frɛ bi na ma ko fa akora no ma social welfare no ko adu be no de ko bo wo o se o pese o ji akora no ko kan ma fo no no hwe mo na me mpene na me ka che social welfare o se ekuro mu de so wan ware me ba na o baba beto a o ba ya akora no ho ade kakra amaye ansa na ye de akora na mo wa ware ya bana ya fa akora no ma osa okay ena obo sa de on ko sem no mbra no sa me fra sam no wa nko o si hobi ena o ka se o ka cho se me di asam ni di kan ba ha mo antimi anya ne hwie sa no kan ya nti anya nti me di asam ne ba ha no e de ene ko sisi be so fo frɛ no se ai ma sa de asam na ba ha bi ma fa asam na ba ha me de ho kra de jato wo ne eni enkomo enti social welfare ho no ho de no mo ka kire wo o mo ka chem se be ma so ko sire ma ba o ba san ba fra asam mi hwe no nim hwe no wa san fa asam na nko ho bi okay ena sisi so aka kra me mewu owu nim kata oto me pese me be ka chem so mo ka chem man aso nte se me frɛ ekuro mu nsuo mienu abodua ebia ta akira bi se mi wu na sakora nyini na so de akora ni nyiti sabe me we na sabe me na agogo no de one seal kura ma no kura nsuo no enya no nya botransa tobo enkra we me anu ajaza edu mame hwa kabra we mu na de bozak din na wa to nkra na man de opeso ka kire ka kire no me ka kire wa hwe baba musa ukwa gine bebi wo kwa gine bebi na okra so baba musa e ma osika wa nyini na nkokura bom kura na so na bi mewu saka kra mewu na se bi mewu na so yi one cd more sem ne papa no wa ba frɛ me kuro mu itiro abodua wa padada ma bo ma ka to ho dada na so nti so kasa na waje atum wa zakidua so akwara no man mfa de bibia ma so hwe no me na ma hwe akwara no se 10 years na ma hwe akwara no akwara wo ye se o 10 years
me na me hwe akora to no boost to bibia na wo mako na Zaki wonim ba bi otie dwase ha ya mako ka che me say mami ba ho biom na me ba ho me be ye be yi na diwo na adwuma mu oye de adwuma we bank manager oye o ka bobo ya na o san ye cleaner o okay na ya kwa ye dede me ko na no nkrofo na mo ho no se me ba giska me ba ha mo adwen na oba no ankasa no ne wo ye na ankasa no ware o ka che me say mi jai me fa akora no bre no me di akora no ko ma no so ma akora no ko school no oto ho osoma soma no na me fa ko fa akora no ba me nchen nti me fi akora na ma na ko school na sa me wu a me ba wu ma wu me di me ba ji me bre ndi nti ma no fa ma no gina be bi kura kasa akora no o ma ni sika da so hwe ya me di wo me wu kwasa ma ndo kwasa ya ho no na me di wo asemo Zak mani go jire bebi nka se meba ma me nko Zak ho na me hwade e bi sisi hello okay stylish hwehwe Zak ma me na eti ma me oja akoda ne hwe na akoda ne wo vie beze no oja akoda ne hwe na wo 8 months 8 months obetu akoda ne dia na akoda ne nante kakra no 8 months no ja akoda ne hwe ono hwe akoda ne no ma na akoda nta 151.5 satam nti free wa na oka se obeso oji akoda no e ko ka ne ma no na me se na wo wa ware me ba no o hie adwuma wa ware no ana o san je na si ajaja mu na oba no fa oba na akoda no wo vie se wo ba no so wo vie be se no we 15 years no wo ye no ko hie adwuma no ko huru ho enti se ya nkasa no ade na opese o mehwe nkoda no wana so o hwe akwara ne dia aduabo no o ba be kwakwada ne abe firi so o hwe akwara ne pa aduabo no be firi so wa hwe akwara no akopem akwara na nyira akopem bitete be me oji na we ne se mi mawu a ne so yi one thing kura ma na pension no be fa no okay Zak yo mama ete say nyame adum boko mama na ewie wa mama me Faustina Zuma watini sio papa akwada no a wo ba no wo hwe no are mama we can tuta we can what time na wo ba wo na me ba wo se odi ka do ba ya nya hwe ntimi nya hwe me obwa wo se ebe de odi kwa yi church we fe aforu kro wa ka se mama what's what we me de nyama nyine ba why o de dia na ba me hwe wo TV so se na mo frɛ me hwe wo TV so me wo me dem na me hwe ma me mo sana se pese o sisi mo be sana se me ne na wo ana wo ye woni me wo ya de obeti me na me hwe akwara no woni me wo ya me na me hwe akwara no kwa no fa me ye wa jinsa wo akwara wo baby o me ye wa jinsa akwara no wo akwara wo baby a obenyina obeka cha se wo ba no jana me mehwa no na ba me be ka wo sa kakra me mewu na me twa akwara no ho ma me bo Zak mama me kire se wo bai wo mami na ne ada na wo hwe no mama ma wo fight me akwara we ntwa me hwe mo fra akwara no wafa no bibia wo wafa ne sam why mami tie wa no asem de ne wom de na asie so wo di ka ba wo hoda no na me mami na wa hampacho na me nya me ya bi ka ta no na wo na wo ye ya ti na wo mami be ye ayo wo ba se no ho po se ai me ntu hwe ba wono o me fa ko fa ko se medical school me yiri yeti na wa ye ne bata no fa ti una wo di ka post ni wo di ka ba wo ni ana mo frɛ me amfa no nto wo se wasaba se akoda ne hwekuro no we o de ma ko body just ha ya body just asem wo wojo awo afre ne se wo Zaki me kire se asem no de wo ka ne nyina ne nya no de nyame me kire se den na asie nti a wo hwa akoda no wo hwa akoda no wo njai me se me ntumi ka se me hwa maame no wote wo no hello Zak mama kasa na mitio wo me do mama me ko baby sisi ara maja na me TV so me pese me ba ho
for ko to ko be bi sisia me to sa munja me di am ba to munja me di pese me ba ho ka se ni na obaba be no munja me di no wa TV no pese me ba ho why abi o me kire se obaba ho no na yan ya pon enti kire de woni mu kakrai man mama me nim dia kwan na me fa me kire ba asem no ma me nim dia hafu me wo me ne wo ba na wo ye me ne wo ba na yin sen wo me ne wo ba na yin sen ana me mi ku wani woni akwara no kura na me ne wo ku ne buhwe ni nyina akwata ase ana me mi se metu ma fa na mo so me hwa akwara na ma na wo wo so beji kosia bo sika na ma to akwara ne di maka kosia bo sika ni nyina ma wa faje le kontafo age ansa na to akwara ne di me ba kwase abo no wo tua sei gora ate wo be ajibe for me no mama me wo je no kwase abo sika tu akura ni di e no ma ayi 3.5 for ma 4 million say fa to akura no ru niama ene ye mama me nto ade a oba wo je no kwase abo sika benji ni kwase abo sika bia za kwase wonye kwase abo sika ona woto wanji a wanji kwase abo sika won fa ne nan sa sika be timi akura na kopemi 100 years da bi wo say wo je no kwase abo sika obua ji ni kwase abo be to akura ni ante ya da di saska ni bi atano adante ko ho bebre bi pe wodi ma ko ni nyina na me di pepa ni nyina be ba mo ha mo ho e ti se de to ma ko da ni sika ya da be ma wo 5 wo mi ye ejima me tu ga se me hwa me ba da e twa to a wo ma wo ba ni sika ya da be bi se wona ti wo ni nyina turo no no efie no o ko mama efi wo no wodi ka ka asem na o ka mama e o ma fete de se wonyini papa no ma ne papa wo hwe no wo si won fa ma me da na wo ka tell ma me say wo twe o je na wuntu owu a wo ba be fa akra no me so owu a me wo ka tell no me ba ayi me phone so ama na ka tell o saka akra me wu na me twe akra no ma so me wu a akra no be de officer kwan officer wo de fa ne mba ba ne yita na anya me ne wu ye mo be sa me ne na wo ba mo be sa no mpa wo ne baba na awo ne baba no kwa wa wali kura ne wa wu be mi no ade na wo no wo gine na 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 wo gina so ate wo ko ye be ko ade na wo ha ma gine sa de chatu a wo ma akoda ni sika ye da ben o ne to no be sa no me bi sa o krache be sa no mama be sa se o no wo to no wa bi sa no wa kasa bi sa no amen say akwa ne ba ha wo na wo so na akwa se o be gi so be 3 wish ni mi ba akwa na pa fo fra o se ne ba atete na wo di 2 million man say o kwato bag 3 wish wo ma akwa ne ba ha enti mi wo na ha ro ma o ba bi apam ne se won ko me ne mu ni nyina na wo ha na so okay o ma me ni ko no enti mi ba ma no ko giduane ma no ana papa no ko giduane ma akwa no me ya bi su ko mba ya na be ko akwa no yes ni mo sha akwa no ntu die me no ma ka wo die biom ade ko akwa ni na so be na so bo di a ade me ma ana ni mu na ya de e fa no mo post wana mi okay wo ko de ya wo ba na woni kele woni pabwa so ha to aya bia akwa ni ka so ba o be bi biom akwa no ko ja ma akwa no ko ja ni ne no ko ja ni mu kwa mi wo wana ni ba ani ni pe no di sika tu nsem say kim asamato na me mawu ko no na da ho ye me be so sika o mama me ba o Zak okay mama na obetimi aba ha bena dabra mami wo se wa send wo TV so ni pa di ka frɛ me no mami wo se won wo wu mi no me mama pa we are bonsam the back we are bonsam da be no wa o ma ko mo didi wa fa na wo se hospital nke mo frɛ no ya wo bi kujo aka ncha so no hwe ne ma hwa de buso bia wo de sika ma akora na me wo didi matem ata wo ya hwan foolish man hey wa awo foolish man say mamu kacha say wo hwa ba ko kan na wo de nam ha kan sam basa what wo wie na wo ti wono wo ya tiem ni obi ware ba wo ji na ntwie ade na wo de me de opeso usisi mi me de opeso usisi mi wa wu mi wa tuma we wo mo wa wu be mi nu wa tuma we ba ko da tapo
Obese me ba no mokro no. Baba me ba no ye dwuma poko transport wo. On na hwe poko transport yard no. Obese me ba no mokro no. Wo ba no da sapo da ha. Ma me fa wo da sapo ha ya. Wo na krofo na na. Wo ko fa na ba fie. Amana da bi to. Ma akwa di cruise baba. No ba no wanyini sie me. Wanyini wanyini sie me. Transport no nuama no. Onye kromfo. Wa akese ko fa baba wo. Aboa te say wo na wo ya kromfo. Me baba be ma ya kromfo. Ono ye dwuma poko transport. Be ma wanyini sie me. Wa wale. Na kwa ware kwa na kancha so aware. Only baby da. Only baby da. Baby da. Da obi o se mon ko campus wada campus wala ti woro ni fi da me da campus wada campus mpa me se de twato a wo wajini o wo ya kurasi ni wo fa besar wo ba akora ne ba ha no akora ne ba ho no kurasi ni wo be fa ko mi wo dem wo ana mi to bi da wada wo janto na wo dem ni na ba to wo be fa pra no ana mi wo ne baba ana di 50 kilo post school abra akora ni si yo mi wo dem na papa do for 50 days ka mi be ha de wo ani 3 years 50 days wo dem ma mi mba ana papa no we ko ja wa sa mo bo ka fo ka sa na me nya maame bi ye tiri no wa be se ma tira maame no ana maame no di ye no papa ya wa to for ya wa tani na wa to bi na ka say di minimum onya ko sa na we ne mo sa na amere we pe so be fa bi me do be sisi mi ada no sorba ha be sisi mi se ma tira maame no na maame se he ma me ya ba podi ato so wo ya akora ni shower akora ni be nyin no show na sa na wo na ka me maame sa so kra me be wo de ko minimum vi me se ebena da bra ne ka asem no we maame we me pese mi hu nani me pese mi dum ti bi ko am pese mi hu nani ya me se pese be hu ani me se pese be hu ani wa ya bu papa ni pa respect e kura nya wo ada sapo haya onko wale mun ka kira no pa ware ya mo jini o na wo sa anyi wo na ne kasa sa Daddy, mommy, baby, mommy, give me some. What do you mean? I say, Shoba, Mrs. Shoba, Madam. Yeah, I'm so. Madam, me, mommy, we are not that one. One or two, me, mommy, no, that one. What I wanted. Auntie Mama, theatre for mammy, we are not that one. I got to be water, then when I want that. When Yabutre, Mammy, remember. Wake up for some of the dance now. Wake up for some. What could be a week of him now? Wake up for. I don't know what you're so semi this. Zach, MSA, Aquadana was some Lamedy, me, hear me, hear me. Make my Japan, I'm an actor. Mammy, you buy into a man, yes. What mammy? Oh, I mean, where do you mean, mammy? What is too much? Mama, the map, I have said. Exactly. We are going to change. I tell you, the court is change me back. Mama, I say, I could not know. We are a nothing no so that bonzi. Me, Tonga, campus, yes, sir. Nay, any paper put at the hole. Okay. Ya da so na pa na ekofia na pa ekojwara na ya saba. Mucho dey pacho. Nsuo no koku na meto. Oh, okay. Zach way. But then the sister would in ko wiase. Me ma won da kon da oba be ma no. O sika ma no hide dan ma. Ka se be ma no ye. Baba na ba ho. Wo da me se be ba na ma mo. Onu do pa se poko transport na. Ba wo so ya kromfo. From Fernandam. Enti be na ba no ho. Ani me da o da cruise aba ho aba. Hey, ba na de men kasa. Chesan. Obe tapo. Wa nyimi see me ba na nyimi see me. Onko wale. Zach way. Mama producer fro Aquada no ho asem e na ye. Wake up for. Body get some bako. Aquada no ho asem na ye ka enti bra ya. Asem da makomi sisi ya. Ade. Me to afa kola na mana so ma mi we so. Bo baby. Am fila kola ka to ma wo fa umu me mana.
ono be ko mechi ono me say that I just can over stop. What did that one thing? I sorry, I won't tell one thing. Now we'll show you this and I will make come and it is hello, Zaki. Now we won't tell why some of me, I won't have one thing. No more that. No one did that one thing. I wish you didn't remember. I won't say I was done here. I know if Radia said, so what didn't quite a chair, ya sa so and a nimsa won't so 1 year, baby be a waterman carry, my main church, will be a fitter for, a driver for, mate for, you know, me church and praga for, me jam on a major wine, and a mamma would draw who draw more officers who draw. What if I doom? I am Malcolm opposite her, yeah. Mese mo amosto ho nyina Yakobon hira mo pa na wonya mo kese sanso na campus a kire ha jase mutie ye do Yakobon wo hira mo nyina na wonya mo kese ha eye hira 104.5 jumadie no sade da ya mauti ase ne atudi wo bra na waje so se no ne de wankasa wayere wo ho na wabomidi e de Ohemaa B ubosa di no pe na me pe bi ya sombo pa na me de achew na just say a child na what's na see no more don't see sabre say wura kejeti Dubai na wote men kan loud and clear na just say ishaba no wisdom wonum edematum ma mo dwa mu nyina ne mema mo ton ade me chiachia mo na me hwehwe ade mu ye bia so se Yakopon wonye mo aye ene na wotwe na hyase ya to dwumade no apetinti bua maye ntompete fisa hadie wo bra ho nsem na ye ka brabon na fomti eto yebo ehye kama na se wonso wanya wo de afrimu eto do Facebook aye demo den na wabonyishwa 104.5 ewo Facebook what you say I say to say me ma Facebook awefo nyina so akwaba ya demo live on YouTube ni Nhyira TV bomode na chairman nso obi so ya demo live ewo Adum TV ya ehon so enye asem ketu akura bomode ya Netutu me ka fa TV no efato honum na ye nyina ye mo enkomoi emom sanso na makacho se Abelford na mafo ye de ye de bramo ho ye de piamo ye de tatamo ewo eye TikTok ai tutu me ka sisi ya ne bra TikTok odu TikTok abo Nhyira 104.5 dia wo be ye ni share na wapa watape bobo so so na Ohemaa B anaso obo official Ohemaa B a ye demo dende ewo ho sabre Sankofa Radio 98.9 ewo Takrade na face Sankofa Radio Virginia USA dem dende ye tre yakoba mu no ye hyase enti tenase boko na yemfa wonante kakra ene asama mede ma nyina ne se how old are you and what have you done for yourself? There is more time, but remember it is not yours. What did you say? Namfia wedie die na watumi ayama ho abrabo nya agudie o enti niema bia wo ye ne nkodabrem niema bia wo ye ne wo mabumbrem wo ya baya niema wo da so ye no se no na wo da so ye amena ne die bebre wo ho ka hu se enya wo dia se bre no ya wo dia betimi achima gina ba bia wo pe eti bre nya wo dia enti keka ho na ade achi ade sa na wo nyini ade achi ade sa bre ne kono na ne emesesa na abrabo ni mu ye dene enti hwe wo mfi a wadie ne ho hyase adwene mpanyenwene wudi birthday unkwana na so tie no na nan kura ye di sei ti hyase na ma wani na ho musa brabo ye ne den kodene na pa bibi papa bi yoma ho na no ana da achi bi ebetimi aboa we bra wa ye mre eni nti kakra me de ma no na wotwi ma wani na ho wode gyankoda asem ne nyina na hyase fo wani to fom na brabo enna fom the French Messiah, the French scholar, the French apostle, the French bishop, the French BBAB, the French bulldozer, the French bulldozer, the French La Petite. Yes, La Petite, ya chase mi sa. Hey, na se mi le French
Beze. Just French name. What's that the Beze na babim? Oh, David. Okay. Young Kwe, how old are you? What have you done for yourself? There's more time, but it's not yours. Exactly. Aujourd'hui c'est pas toi. Okay. Aujourd'hui c'est pas toi. Même demain. Demain. Faut va. Aujourd'hui. C'est pas toi. Même demain. C'est pas toi. C'est pas toi bien. Okay, c'est pas toi. Okay. Yeah. Aujourd'hui c'est pas toi. Yeah. Demain c'est pas toi. C'est pas toi. Même ouvrez. Le sachet c'est toi. Yeah. Il l'avait. And they are wadudu. Ade. And then you dia echina nya dia ntu ye bibia bon ho so okay na brabo ye mo enka force say emawu lagwe emawu ene obi a na gbe say ne oni sheka what up bubum gon ka nkran na meka na typical nkran enya na nkran ne bi o mawu lagbe oh massa so mo nipa mi we free ha program na yentumi nya ne sa ben fi omo yenko enyata mawula be enyata okay la be lade mawula be enyata enne enya wodi o okay Mawula be enyata magrosi eva Debbie ayan kan o kan ana won ti asara so kan te kan kan na ya ba ka zo bi kan ya ana de na nkola ne kan ye so mi ayan kan de ba che wada eti se de ba ti asira faresa na yenko yanim absia enko ma wo fi ha na ye ba be di enti tenase na yensese ni nyina mfangu so be kai a wo ba bi obo modi be boy enkomo se ni kunu enkonko shemu wo Libya wona nasiba ene tena ye na nasiba no nso kura no okakere ne se ha maame wo ye baifo sunsun bi di wachinti na maame ba be mane ma no ka ho bra ne kofo de adura babra be dware na kuru ntimi mra wono nso koye no okoje aduro no ba ye wa medware ena akromfo bom asem no ye nwunwu nai ene be ma no se obeba ne oba no wa ha eba cho oba no de na busuafo baaye sanso ne enya be ma no maame no a wo koye se wo kwakoje aduro de abere oba yi se wo mfanware no nti ne no ampaya ebedwa be ma no wa he a wo busua gina ba bi ogina ne se biribi nti ofuka enye yi maame ma wo be ya kwaba ye de akire nkomo bebre maame ma no akwaba na be kai nso a Nigeria ni ya wo betena ha me sheda bo nipa nan bi di sa nan ni nyina mantemo nka ho bi ena dum ye no obuai 700 cedis and da so hye metro maame ntu dini enso abaya ne case kai say no eya kwa ese ye na obeye ka abeto ye nso eti nanso ye bedi hu nkomo ne ahwe se ene ya yi esa abaya ne etibi gya ne kwan ye nya cedi no eye empimienu 2000 Ghana cedis a ye betimi agya ne kwan ne ya amanu akonti kosi se obeba no se bibi kuraw na obetimi e de aboa yen a bomode a mani mara na fe yen hwe de betimi aye de agya akoda no ekwan ma me nkomo eso na me ma obe ya kwa ba ma me ho to say awurade adom me ho me se de ewusi na no obe ya mpacha awurade adom pa na me ni unko ne sa mpacha yo eda no wasem a obe kan ye na hyase no wonsan kan no bi ho na nsisi so na ukunu nso ama ye nkomo ba kumienu bi bo wasem no tofa na me hwese na obe kan no kra ama mate wase a na fe me ko ma me ho mpacha yo mpacha masem ne say Komra rafe maame ne behunu me wo yekurum be ka me ho asem de me ma ne ba aware na me ne tena 2 years ye fa France na o be 2.3 months nsa na wo 2 kwan to 2 kwan me ne mesefo ne wo fie na mase ba je mre bi etwa mu bi wodem ana obebo me pono se me mra na ohuo bi oma ohuo bi abanti me meche o me kwache o ma wo sei aho no frenzy ma
na me kun na cha wo ma sunsun bi na di machi enti be ma no ma papafo mi no ma ba mbe ye do ma mi dware na mi dwale be pam sa sunsun na ma sa asem ya wo kai no kre mpa cha ye no kre wonyin ni sa asem beti na wotwa asem to wase mpa cha ye toro eti wo hye dem a wonim so wase de odoro bi eba na wase be bo prum say wo did say mpa cha vitamin vide o si ye ase wase pie bre na mranti omba sa keke mpa cha ti mi tu aduro no gu ye ma ndware edi 3 days na mi tu gu ye free ho wone mi anye de e wo fie ho ansana anadwo me da ho ana meti kromfu a me sori ko ho me de me ko na sa asem no kamu no kra bi e wo mkire me ne we no kra me ko na me san ye e ba fi na oti kromfu obi ya na ti kromfu pie ko he me ba no waje me ba firi mi sam a me ne nati fie so wo ba no e kromfu da bi wo ma ne nantem akra no wo me nchen de a wo da ntem ma me de force aje akra na firi mi sam na ba tan a wa wo ba esi den no wase de force ji akoda no firi unsa menene da akra no ye mbone o ye bone wo fie bone bi ti sesen ti se bia odi nsamoni bia na ahomache na mabo na mache nsa ade we ya wo ye no wanya ade manye bia o si yo ma mate nti maame no akra no bona mane a wase ane efi na komanda no ho bia de san abra me ho nti akra no wo tufiri me nchen kra na unia no a wawo ba yesi awofo ye ne ewo ye maso tumi yakopon de nkoda na maye ti unia no a wawo ba betimi ahye no so say he menko ha ase we de me pese me ne me bada untimi nka maka che na abra o makwan wase wono so ne nana no o makwan na akra no so me metia ni nti na akra no o kan ma me ho ti ma me ne the force e na eje akra no enti de enti ne pa kromfo timi ba otirim say me de me kwa hwese me ba na wo bia me ba cho won nantem ninti me ne da de ayire so a me de me dantem 6 na mawura din eti efri ba bia wotie no e ko ba bia ne pa kromfo no na emu wa na emu wa ba cho mu wa be se firi akoka kwan na ko ide ne si wo to aso me ko na nipa na ewu da na me dan me ho me de minim kwan ya nam so timbedri ya edibe 2 weeks me obush na ofre me say ya a police fo atwam ofie hasan enti bela na omo ko nyina omo chichi omo na sa omo aye video na me si o omo chichi omo a me de police ni de ochiwa de ewuhu ye na wo koka we nye se medwane asem oso wo de ko na ye chiwa me nye sika mebe o na ono ama me ka sika 2.5 na me ko ye timini woman bi tena Cape Coast no ho na me ko ye me wo ho ana ma me no ono ankasa asuma ninu ya be ma se onko ye kuro nkobo me wo fo hene na amane ese ade achi ye dan si woni panim madwane ensama wo kan ene me ne wase ne bedi nkomo mpa cha ye no kore wasi madwane ebi wo ho na ya tro aka no kore ntem oh no kore wasi madwane nti me wo ha na me firi Cape wo se ahokyere nti me se na ma me ko ye ti wo mu ame na me nsan firi ho na asetena no nkoye na o ma me ka iska na me san firi Cape ba Accra Sabre no ma uzika say. Wo ma me 2 million. 2 million na de free Cape Coast kwa Accra. Nti wo ko Cape Coast na he dede. Na woman na me no matra no hopen na o sponsor me. No sponsor kwa benso. Aduane. Yiska sem aduane. Enti wo free Cape Coast so ba Accra na he dede. Me ba cho me be se bi mu nchen ntina ma ye fo ndwuma saa to susu kakra akra saa 38 million. Ewo a teachers for bank bi wo ye ho. Na me ba o ya na me mpese ensem no be kwa ni mwansa na me be asem no ko ni say ya na wo 33800 e wo ho de ade na ho be kire Cape Coast no fra wasese ho akire wo manska mpa cho na sika na ni me nsem atun susu say me pelong na nka mabu container anu aduane wo maton nti na me tu susu wo kakra kakra dona na me tu banche ne ade na me tu susu kakra kakra to aso enti me wo hwa na o ma me kwose o mo won e be se obo ne tofa na me ye na me ba o ma me ho na fe me ko wase ba ne ho na ye nko enti no ensem a wo ka no da ne nyina ye no kore mba cha ye no kore e ye no kore mba cha wujidi mba cha ensem a wo ka e de ehia me pa wom ne sa wo si mfi dudu ni 13 years ni o mfa ba ma da mba cha o da bi mba cha o da e de na di adanse me ne ma sim na tifie da bi se wo firi ho ebe sen ko Cape Coast ana asan be sen ko nkran da bi me pa cha ma fa be ma
Missy dear na dear dance as a one for them. You dear dance as a me to a minifre. Me to a dine crown, me bar, be 3 weeks in Obincha Namity. Master Miss Menirano, Miss say, dear na dear dance as say, we'll call Cape Coast, Mubba say, corn crying one for Bema. Batch or Debbie. Debbie, I say, but then a dear dance, dear Bishop Mukina. Oh, dear dance, and they say, Mancha, Manchana me buy. Nimia Kuma craft and I'm a tunsu. Go come, Nibby. Tinimia Kumana friend, Miss Mamma, me banner best in a school no cry. But then a coy and a massy in a fiddle. I put it to you so, boy, who can't cry no cause your baby. Batch or Debbie. Uncle Sibby, my patcho. Oh, sorry. Batch, I met him the Nipan number grammar. Nippa Bay. Nippa Bay. Oh, mamma, cause you. Ain't in a crack pan, says, the same one jump, say, patcho. Or wasting me time. Into me pan, one and a mammy at you, Munjama quine. Ma when you may not come once more, no matter or Munjama quine. Was a catachi mina still made intimacy una nim would ya would the moon and him said the seashore offer. Because a month for us 13 years a pa dear. Malibu was in Wokan. Was it 13 years a pa dear? What you need? Okay, now my button so say. Or I'm some vitamins need be ancient and new member no. And a friend vitamins now member spends no. A friend say I English. Yeah. Yeah, your friend hemogany. And I was sperm no. And I was sperm and generate a bay afomobi. Okay. Friend. Oh, okay. Hemogany in the generator. Na bay afomobi. Afomobi. No na echo organsko to nimwa. Okay. I turn into baby. Okay. It was this way I need to say. Hamomobi. Hamomobi no will be. But you are much of a so be. Ah? I will be sending a message. Or say evangelist and kind now what can you and num no cray. I would defend my client. Yeah. I would defend him. Yes. Because sir my no I am crying. Yes. Pastor. Yes. Translation is not on one thing crying. Only there way God done when you can. One thing crying. Obi a fit must conquer no be a. What why? Mother mammy to aduma so on your. Yeah, me say ha mo bobi no wo bi. Kasa ha mo bi na me. Sure. Bacha ha mo bi. Wo bi. Bacha Debbie. Adentia. Huh? Enti no de open no kai na fe bi mi sa ma me nsem ba ko mi no bi na me hwade kasa na me ntiwe ba cho se si a omunja me kwan hwamwa me pa cho masem ene ne ba no waste me time nti omunja me kwan eti de na ekoso nyina na ma me nim me ma me de masene ka kire me se ma me nka masem kire obi a ade o ma me obefo ba cho me nim o se ere onim ba cho da awo ma kwaba na what to say e ba che o bani me ba che what also say otoso 9 and 9 4 won sam na ade ma wade me ba che eje nyina so na agina ya wo de akoda ma wade me ba che me di ni ko school no ya de pa subject be ya wo na wo ma man go school be de na say wo ya de bia no wo ya de wo subject bi mu There's a teacher for the class or yard. Okay. And to prepare and made no contradiction school. And to allow or Mukobo Jay born a basso. I know prepare and a chain books or G and Ninia dinner. When she school then be or so school. On one is Uncle School beam. I may born or so Uncle School beam. And all the man in me a dinner. And I tell you a little. And to Mammy no send ba Olivia. Or so on ba man. And a man be a new crew, mammy de crow free. No, back and say, nothing so when about Olivia and two of bow a lemon. And to me, fa me ban man and warren man. I'm so Uncle School, dear, I'll learn out. Now, Matia say, or mobile Allen. Now, Mamma, oh, yeah, children, we move, who bear man watch ye, feel free move, if you want some more reading now. If I told them, Intina mammy bisa saying, you know, so bang a ma winya wish musa me bay, our dear walk on a berry any year intimate bako. I didn't say, baby, nothing or more. See a coma, I say,
abusua wale ena maame na oware abaye ma ne ba no ne maame firi ye kurom ho woni maame no wo mu ye enuafo enti wo mu ka se o mbe wa mu fie ba kum nipa de senka obi nwale ni kurom ani ni ho enti no enya de se bia mini wo mu na me ma misam no kra de ba kuma misa say omotisen ana omotisen abaya ya udu say na oja school no ba chom nya 15 ele class yo 15 udu class say me be ko form ana me jae de na ma oja school acho na otinti na me jae wo ma mesi wo de uko international school eti wuja ye no kura no wo akwanya na wo no wo de ma wachiri ba ye na ya ho chiri nti na aja usta la last ne yo de on acho de sabe na e virgin kura no mo de me obi be fa me kotena takra de ke pusu ija school no wo ma mesi na ya de pa subject be na ya de o ni na me ya da bi subject ben pote na wo ya de wo na me hwe acho p in English trini tree ena de English na maths ena maths and then now ya de pa English no topics be na okay nga achenti achekra maths nso nkai hwe ba chai na ni mo algebraic expressions so acho de oh na so ne na wonya de sa yanhwe obaya na wo bɔ ne nkomo yanhwe ne mfoni ya chese enei wodi long sleeves wagu ayesu watade na de kempren na wodi aguso ya wodi abetena hey bra Facebook insha 104 ya ne ka obrasem a reality de asie ne ka wasem yi oba kama to brom ade no so ye please bi wo maso ne mu eti bra Facebook na ye hwe efoni no bi aha we wana that's way acho komna rafe mami wan kasa kesi a meja ho akọ komna rafe wana that's one ba chai na se ne agwo ya kata ni mo mama kata picture no na me no ansa mo da mo sanfa me nkwachi kwabla rafa ye kana sem ya eja 13 years ni Libya boga ofi ye boga nyina no oga na hadada won ko ye nyina no na oboga what you say ni kana e shere no oh mo sanfa man kwade aye nkwai a wona da so no we ni ka we zanya what be pen the friend is say minito na so ku no e boga o hadada ha sa pictures we no di ku a won so be hwe fine pa mboa hey wan kasa me ja ho me ba acho na minim no na picture wo konya ne na wona bo mu na wuyi ye se de bid be kan se ma ha ene wona apegi ejina ho no mo no okay yen hwe oba no anso onya wo ye no ne bra wo wuwie ye ene oba to brom kama ye ka wade asem wa ye ma bi nti ase wo bewu you are coming to die but you don't know what dey awade achi what now you are eno that's one we brebe ni ba acho satem na ma wo me ba no apeja ka wo ye ni mu ni na shu be na se wo shu ne de se ba acho ni o shu no se na de se we yada okay owo ye lo ne ade fo ni nyina e wo ho ya e kire se enka na nka bibia enko bone okay mama se di akoso aba bedrum pempen so aba bedru ni enkomo a wo bo no eno no na wo se ne sei wanti da se obey ye bo no kro no manti no wadwane me yesi de before ni ateta ho nyina wanti be ma no kwa abrochire nyina wanti ho asem anti ho asem na wo kan oni ni nkomo nkyere me omu wari ni wie no kura no anya de a omu wari wie no oba wonsie mi fie nti mante me ho ase na mbisa ne se ade na asi a ya wari wa wie oba wo ma mi fie wo ma mi fie na wo ne wase ne nam menti wase na me de to me na ba ko ani na obisa no ansa na akire oba no wa ba fie enti ye do presa na se no se won kana asem nkire me sa asu ye ai
Asu ya what no dey say? Mami abna. Fa momie no mami na me ne nkasa. Mami. Mami mpacho akasa bitie. What to say? Nyame ya do me hoye. Oh, ya da Nyankopon ase. Wasi a eye kwabena rafa ewa no no. Wa enkomo bi a wo boye no, ebie ni wa ha me pa se mienu wei. Se wa wo betu kwan na timi ko fa dunsifo. Se omo meye dro mani njare na wo bana dwene mra fie. Na fe krono asi wo krono mu asa atwi atro se ye de picture aboma krono mu nti wonwane. Ade na wo ye sa. Me pa cha me de ma mini akuma na wa kire omu. Me pasa me ne wo kasa fi se wo na obo ma me ne kwadu. Hello. Ma me ne wo ma me nkasa me pasa me ne mama beje no atwetwe komo. O ba sa woni wono okuma atwetwe komo. Ni wi ansa na bibi o ho ama beti afri ho pa cho. Me pa cha hello. Me pa cha wo se anado 12 no obi a woku. Santa jono dia da no koya no wo abontene so ho a akromfo wo okwo ho. Bisana mame. No ni nkasa. Anado 12 no ba woku. Anado 12. Na wo sare me ba fi nsam. Wo mame ntia akra no. Ntia anado bra no minim sakra no ko wan na mame so do ko ho no. Na ba bia me kwaye no so ani ye fie o mu ntwe. Enti se ba bia me ti. Ani ka kwan mu. Nti se wo kasa anado bra me koye den wo 12 o'clock no. Ana mame ko na nya bone so na me de ko ye. Eti wo ya sure say ma ba ma no photo na uchicha bu phone so a wo de ko aya no wo ba ti le den say photo na wo de ko aya no na mi gina obi photo ma ba ma na ye ko no photo no me gina obi wo ba ti le den say enti me pa cho me wo ba ti le den say na mi ni say photo na mi ko ku wo na wo ko no wo ba ka den say wo photo na uchicha aya no photo na uchicha aya na mi gina obi wo bo po se pam me frifi ona wo mra na wan pam me amfiri wo mfi Libya ma nti kwan bi a obefa so no sa na wo ko fa wo na pam wo frifi o wo na pam wo frifi o wo dam na na pam wo frifi o wo aduro asem no tro na me digu so ya no aduro wo yo obi a wo yo obi papa won kan na na wo ba trapa dia na me what do you come from? No, what the bed is our room. I'm not for. What do you have on the night? I'm the same as the Diaba. We did not crack. Me no say. Did not crack. Me jaba. Mama, do you know what me anka? Me no say. You can't tell some contact me kuna me wale. Mami sije mama papa won kan okura me papa do le kura wa won kan okura na papa wo ba dia na me mo wo ba bra papa ka hu no me wo na bra ma na sons wo ni pa boni ni wo na wo hwe wo ba fa mi so be kumi ato atwene wo dia kalia wonim kalia wo pa na le dia wo le ba bia na wo kalia wo pa o ha ya dia na me ko metiwo na ya wo da dia ra ko ba mi no ni asem bia dia na wa ba na me bra ba dare na ya da dia na me te bia wa ba dare mi so na ba yu wo da bia asem bia ni wa what to your mommy sabi so be ba fu Friday mi ti ko so after 5 abula we bia wo ka ya wo tra ka jam sa me wo ba ba da wo bia wo ba ba da me san na wo san so wo ba ka no wo ba ba da ya me ba ya ka da bia wo wo ba bra papa wo ya so wo bra me ti asho ma yim ya ma ti asho sa me ba na wo ko je ba di gu ma ni ma ya me ba ya me ti so be ku me to twene wo no ba mo ba fa mo nu mi nsida na ka be ku mi ato atwene tani mo di ko ya ko me se ala me ti an ka o ba na ni ba di mo se na mo na o ti ka no ko na o cha ya no wo ko to ko no mi wo hobby photo na o cha go for so no mi gina hobby photo na o cha go for so o hobby wo mi ano dia na o ti mi ka kire no mo ba fa mi se mo be so no me se about to you na o cha go for so mi gina hobby mo dia na wa ba mi se brada ga na se mi ya wa yanka mi nu ni asam wa ka te no e ko ba dare dia dia mi ni
Rubber no. Meba. Mami. Hello. Mami. Aya no kresa wasi wo ko fa adunsifo so mo mehyɛ nsuo ma ne nware ha ne da bi. Aya na kura wa say. Wa no say. Da ma le fra na. Me pa to say da ma le fra na. Na ni buafu. Na odidi na tam. Na say na wole be ma te da bi ofo didi watam dia. Akwa bia huhu na bia ya hausa. Adua de ma wan jare. So di mo tell kura je ma nyina asa akwa je do se jare na bodam. Me kala djuma na ye. Enti na cha say no kura say wuje ensuo no de ma wase no. Ne kwa je ma hunu, akwa je ade kura ma hunu. Tira say o ma wo she ensuo no ma no eye wo na age ma no wo na de krofo no ba ye. Ne ya do le ba so ma na ya ma di ma ka so wo no ho na ya mra. Ade. Ana na nto to wase no so. Ba cho anya no kura. Papa me pono. Say ya bra. Beti ama ho we ya me kwachi o ma ka kire. Me say me ti na wa ma o ma ba. Na me di ma chinti ami ku ma. Wo ya. Bibi dro ma mi ndare. Aye, try. Mami e. Me dey so na di ana. Wo di akwa me no no she di abona na wo ka na nya ware san. Me se di ana wa ba no. Ana na ya se dare. Wo do dia. Mpule ni akwa dare ko. Akaba. Wo di afa bu she nyira. Wo dare bi ya. Ya no ni asan. Eti me say where ya samba kwa no de to so mienu ne say wonu okokoshe akronfo wo ma akron no ya den na wo say ya print the picture abubakar kro ni mu nyina nti why wanted onya ne me say na sra I dance for okro na sra ba kwa mara tie ya sa ne pa na ma ya edwan ye what's na kasa de say wonu de he na ba ji ona me ne kasa na me say me kasa me ne abna mami abna ba je no ankasa me ne obi ankasa what say adu a wo bo no wo ba mami abna ba je kwa adu enye obi anti mami ne nkasa pemwaye na free mami na nkasa ho say eya den na ma wase no kwan ma ni free kro ni mu say wonya ne aposifo awe no yo me dia makuma da ba mama ne me dia me makuma ana fra me ka kira me say asem say na asi enti mama na njane ya beche no me dia na ni mada enti na wakuma na ka say wonya ne anya say ya beche no dia ba na ko makuma na ka me la tie me dia be no mo hwe makuma ba wo ba be ma ware yire de na jaw na asam wasi wo ya sew no a wo hwe akire wantimi ya hwe akire ma wonya me ba ta ya ma to ntin ware me ba ta bia wa na to ntin ware me ba prebe na wa bi na no wala ba na so ntin ware me ba no ntin ware me ba no ta ma wa kan nyira no so ntin ware me ba enti me pa che wo ntimi ware wo ba na se wo twa atoro se wonya ne wonya ba ma wo ware no ba bia wo kɔ no ma me ni chantro to no se won jane na wa se wanya ahwia me to me se ni da wa mo ka sa asam no na mada ade atie makuma na sra me ka kira me ta asam se na asi nti ma me na ngam ya bache no awazu emu wo kɔ ye hwemu se de enti na maseme ne nete ya woni igbo ne bia de enti na ebeche no me se makuma na ba mama ne awa mi bo so se se wo ho no wakuma kro ya fra sama me dwane ko sire na anya se ebeche wa wo befu ka akɔ wa ka ka wankɔ a kire no no asa obekɔ wa no ka ka wankɔ na mfo wankɔ a wonyai wa no ka wankɔ enti mi ba o enfie dumiensa ne a wo ba kwabena Rafael wo ja wo ba yi ho ekɔ Libya a woni akoda ya tena anti kwabena se akoda no won wa ne bi enti mu ja ne sa na yan ja ne sa ababa no ne sama waka ne ya wo ya enti me de mama kuma no ka wo ne ba mama ne ya sanyam na me de asam ne to no so enti me de mama kuma no waka atiro bi me pesa me ne wan kasa ne kasa fi se panyini due matemante wakuma ne bo wa mane no ne nka se wo bo nkwantiri ko bisa se ade na asie nti amasi me papa ma yere no no wo dwane akwa woni ba bi akọ anko bisa sa awie mu no me da fo me di ani on kasa hello
Why am I say? Me say the mama kuma no. Abi mama me pesa me ne wa na kasa. Me pesa me ne wa nkasa ene kasa. Wasi say kwadu no me mubo wo wie yo. Wasi wo konkran no. Na wo kire no mo frɛ wo ma say di ni sika no kore. Okay. Hello. Me pesa me ne maame beje edi nkomo mi bisa ne nsem bi. Me pa tell na me ka say. Aha, me say, what say, okọ Cape Coast no okọ no. Wo na ma ne sika ma ne de kọ ye. Wo free Cape Coast e kọ nkran no so, wo frɛ wo sa ne ho akere no ma ne sika. Ame ma ne sika. Ah, na so wonya den. Waso wa de kwa waso ne ho akere no wonya sika nta de ani ni. Ti asa me ma ne sika. O de ka de ani di. Ah, na sa bra na obakwa bra ma fe na o ma ne sika. Me pa jo de sika ma na won kan kire me. Sika wa de ma na no won kan kire me. But one can't tell the Sicasi Amano, or no, I was one year the Sicamana or country. Ada na abo wasi anso said the best be a man and one bush yaman yamo mame crano no catch as a man in common to the mame. Men see one in common to the mame. I o mame wa. Okay. What I say, they were no miss one in common to the mame, and then I'm a woman. Children, kind of break as I'm natural. Me pa cho. Then I'm a woman, I'm me call kind. One can tell me say for near my man and many maybe me by no. Who pia me near my yinade? Me so me am that soon yard the car home brand. Will be a me to be mantua. Near my no one me dear me so ye. Nipana me no cofania no cry no wosu. Or the near my banner, bro. Miss one pay working years if you man and you maybe maybe working years. Now once you cry to will be pow. Hey, sister. What's your troublesome cacao? Yaka. Walk on cry when your juma won't cry, walking Giano, young son free cry home won't cry. No, me patch me may be out. And to walking Giano, no to me, ya can't any idea, truffles and Indian, when you will be a more costume. Well, Miss Obia. Huh? Sasa mame, obey you. Wasi munsumuno. Ne branwam, wo banu aseno no. What's in the say? There's some of a dear. Dia wabo de karo ba ko ana ya kwadare wasa bo ye bia dia fra abusuafo da ma no le papa le ma me ne abusia ni nyira so waje 500 million afa ma ya fa ma na abusu ninku ye aka nsusu ye di no abirema fo me ma so ne di no enti o ma ne ye na di bia no na fe dia wo bia na naka oh what say why le di no wano ala kan wano ala di na no kan what's it? Well, I'm planning to a better that. Why that message you cram my barrel? I'm planning to a better that. But the message you did say, I don't know how to be a watch here and was a what for dear. What can't you say enough when I found? And you're not correct. Master no walkers, I a true pan woody. What obey nothing. What's the original woman? So then I back again. I'm not doing any can. You be can. Cabbage anyway. You will be can say, my men. What for me, bay? What Jimmy Bow a man a ban? From me, name me banning tomatity. Sammy banning in common to them. No me ask me inside. What can be at me ban? Bisano, what you know, so woman so. You also Bisano be a Bisano. Auntie Abraham, what can I say? Catch it, so we ban no country or to watch. Nesikan was here. Until my banumra, Ubakai. What can I tell them? Not a semester for the Namanaba. Like what can I tell them? No, so baby, I want you know, and what you know. Into a baba. What about the other now, Bob Evan? Maybe I shall. Da me ba, Kumasi has me what me. Obi a man scan to until me paid my own francho. Until bedroom, Yamini, Nipano Jana. Ya Bana, what I'm a boy and me born say. Me fra francho coy and Mr. Susan be jarred. Few crap pipe on my mean to know. Say, the bannis and mammy or mammy quite mammy says, Mammy is a bearman no Sandusica or Sandusica, dear see. What one yanocre, Nibano? Me pacha or quite was me be a Sika sign or descend me. Or send me Sicabos to me. Make a say. Me watch me. To send me Scabos soon, but I tell me so I never me a juma. Yo, Eti Diano born the same. Diano born the same.
dana me free kuma se akodo mi ko dware makosa nsuo no so o ma sizi mi so ofie on ti ba kuna fodu wa yen se why na sizi wo maame no maame o ka se ya adentia maame sa nsuo wane ne ba no nti kuna fo maame ne ma mbesa nsuo ni fie na madware ti me ko nsuo kakra bi na wa de nu ti me ya ma dwe se me so nsuo adwa na ade chi a se pipe na ba makosa na gubi afedi na me ko bisa ansa ma na ade na me light mo twam 3 weeks ni ade na mo twa light mu wose ukunu na twam sa da no so ma di ka ko police station se police ni meyi mi na mantu so mo so ba na obatwe ma homa edi free dan no mu why na betwe homa no be ma no sa ba chan na ma me ne se ukunu na twe free mu nti wa asem bi kan ye frɛ na ma na ba akora me ko fie hɔ amatete no ayi ne to bi ni akora ne fa fon frɛ be ma no man ba obetu ya o se kurasi ni ba wo free kuro ba o de ba kurasi ni o buy bag crowd bi buy na me so nyawo na waye me na mama wa kunkum sepete na nka me wona o ka sa na ku kunkum sepete sa me buy na me kiteska wona bo me bosia 20 million di so ni sika school libya na wo hia sika na me ka sense me fa ma na me fa ma na ko obetua o ma me mu 1000 Ghana cedi dia kan na no ano no 1000 ne she no to ma me watimi amusa me da se enti dia enti na wo bodua no dia enti me bodua ne se nsuo na me ko dware ya be man ba fi obegbo tubu ye papa roba no obegbo me kura kunafo ne ko so no musa twa na wa mo no ana bodia ne sei me bo ne sa de chinye no na me sa ankora na sinso ko woro mas na mabu me nsa ti me woro mas ana mfa bag ha no abu nsa mpa chan ha ana wo fa de me sa nsu fin de aka ankora na sa woro mas wa adware ye woro gudie mu adware ye wa na me de play pia so ti me wie na me sha matare me ko mikro na mbo mu dua se omu be fa me se omu be kum na omu be fa me se omu be ye ni me yie enti said kwan omu de me nam so be samani ayi na me ama fa me ne ma akọ no ne nyina mo we social yenko e enti wona ma me de bo omu dua se nsuo na enya ma me nsuo wa sizi me wo so ma me hwe na man san nsuo fie ho endware da wo ma me so se yo wa enti mo amu be ye ma yakayaka de ma ne ma me kuma enti wo bo dua ne sei wo bo ne sei nsuo na wa hwie tu agumi sa ne ma me nsuo ana afa nsu kwan amode me nam so no mo na be sere ma wade o ma afa ma nkwa na so no nsuo na wo be botu gu enya ne ma me nsuo abosom no enku bosom ban me frɛ techiman ene ye ho techiman nsuo ban bosom ban wo chorowa ene ye problem se wo no mo se dua na se na ne dua ne de se mbo ne se o ma nsu mia enya de se me dan dua na ma me ne se metna asesa kwati wi ase awie sa eti wo no bo no me pese me hwe se de o si bo no no e bia ne se bia no nku ma me no ene ne ba no ene o ma o be hia ya o be sema wade de ma ne ba no nya abusuani na me bo ye enti wo bi tin ba bi kwa no be ja wade no ya wo da bi o ma o mu ba fie o be sema wade no ka da ba abusuani fie no mo nim ne ekoso yin wasem o mu nyina nim o mu nyina na ya eti sum no so wo je ne sei ba to me 500 million 50,000 me bo aso hello say what's it dua no obeda ne age say 50,000 ni kura ne nsam wansa what's why dai dua no wo bokwa edu say wabo wo no what say obeda ne dua no age say 50,000 ni kura ne nsam wansa ele de ye ni yan fasika bi ama wo no kire mani maka kire me say won fa dua wo wo ne twe won fa dua wo ne twe na edi mame ebe so won fa dua wo ne twe Isa ya me na bo wo ye. Ba ti ya ba me malista. Ni ba ku ya me. Isa ya nko na bo wo ye. Wa no. Kura ya. Wo so won fa na dai. Le ba me na me shall school. Akola no wa mentan ya. Ni ba awo me ba. Wo so on fa dua nya dai. Wo so on fa dua wo ni twen. Na ya ni bibia. Nya dua no de ba wo na twe. Wo na kan ye. Se ya me sei. Wa jaja se. O pa je se. Nya me na me di no. Nyame na medino sa na wo pa akire no sei no me boni nyina atu agu no ma kire o se mfie du miensa o ba kwa na rafa ko ye oba hu ade de a agi ni si wan na nda so oba wa no de ni ese mo compensate no mo pata no ela me say papa de resta no so wan na di ane dia ni papa kura am tele ma ya na di dia o papa ni papa agina ho wa so wan na di ane dia o ma ya na ti tro da di dia no ti dia no wa kire kwani ofa so boy ye wo se mo pata no dia
eni e woni obi ani ase na sa mo mpata no de adua no won nane kire adua na yewu na wonu so ntenase yewu na ntenase amen dia wo ye die na say me put it to you say oba hu na ni ye o amene na ni Nyankopon na be hu me ne ntemasam Nyankopon na be hu me ne ntemasam ti me na nya me say to wona de dua ne dia me so so me nya hwe me ka kire ne da gba ni abusu ya fo nyina dua o gba first one ya kwa dare wa tara gbo second wa dan ni so wo ba yi abra fenti ana ama na wabasa what you say one o gba first one ana ya kwa dare o ba first one ana ya kwa dare ana wa tara gbo biem sase oda ni dua no a mo ba ma no say what say me say se oda ni dua no a mo ba ma no say sika say nka de ti oda ni wie na se na ehu ne de be ma no na wa na de dia ehu ne de be bra ya nka na sa ya ja na sa bia bolo na acho ku case bia boy na aye osi akwa wonsam ho ana nsem bi ho aye kama nipa aboto ne yam e bia woda dua ni bia sika say woda ni bia na ma 50 million na ma 100 million ya di sika ko ni si emplenu so ta ka say sa oba 100 million 200 million ya di akwa ne o fa ni ya ba bron pra na o mo ta ya je sa sika do amode ko fa he mama ani ke ti na o fa ni ya hele ya de ko ni si ya di akwa pra na da ko nka to kwa yes wala te wono ya di akwa pra na ti ko ya no ho aso na mo ko si ye nti mi bra ba ko se do ba di si ye do ba ne ejina ho ona de ma no wo mo de kwa akonya we no ankasa me ba gina so bra wo ofupia me ma na be kire o sika mo de call ye se we you offer number silence ba gina yan frɛ offer no mi sa se de enti ana 20,000 physical e kura wo no ma wo mo de akwa ya so sika because was 20,000 o mi aba me se me dia ni 2 rooms me ni be ma na si ana se be sa mo de sika ne ba fa sika bia mo ko mabusu ya fie nka cho 52 won kan kura kwa na sra job boy se sia na ni wa kan kira wo me just say me ti mase o me ba o mama sika no me ba che sika no sai na mo de call pote sika no ai kan de mi ya de call ye na we the 10,000 by na wanye ba che mo fa sika wo bia nsa wo mabusu ya fie nya na kure na wo ka anya na kure ano no nso akon na wo fa do ta da ka no so oji 2 rooms nti wanye o ma fancy obi aso o fa sika bia nko ho me che say me kira mo sa meji 200 million ni 2 rooms sana o kai na ma me no mo sa 100 million o ka se o de asi obi so no enti omo ba wo ofa ho omo ba omo de nsa keke ne kugu wo nipa no ka de koi ne wo dan wo di ku wa o so amerika na me ofa no so no po sika nka wona so man transe ya mo ama ne bia ma me he fa pote na mo di sika ne koye me pa no kuro fi so de wo kai ya sani ya ka no kuro wa asem ni mu no anu na me pa tie me ka wa do wo ya nai sai le me di sika ya le sika akwa kra ba so plan nai no wa dan se fo na ro wo wa fuom de sika akwa plan nai sa sika no sase na de ya ka ba so wo so wampe na wa fa ne sa manage na wa fa sa wa manage ya da kon makobi sa wo fa no ba mesrawo wo about time sase be wo baba na obi di sa ade we ye no woni ne ntam de minima grokro a woni wase kodi ye koduru sa de mo baba ma no kwan a wode oba no afa so no ene nkoma na no woni edi ye no wanya nsam papa bi anka agiduabɔ no nko a mesrawo wo ya about time ti fa na si fom na de etuo da no etuo nkotwere na asomdue mra mesrawo ada kana dia nya o ya ma wa na dare ya me ne hwede ya ma no sa wo bia wa no ma yehunu de ode be ma no a obaba me de ne dua no me nka me se tro da ne dua no wa de oka no nti de na oka wo bia wa no nka dia sa me nsa nsuo fie nsuo na me kwa safre obi fie aba no be botu we me buo no dia wo dan mu se sa me mo nhyama nya ya sa mo be ku me dia na so obi fie nsuo kunafo nsuo na me kwa sa aye na so chimbe bogu na o sa nsuo dare ya bo su no ane ne papa na obaji awade na no won kan o ka ode nsama to me so no munyina mo a mo basra awade no munya no kwakofo akura munyina tronko na mudi
What say? Why Madame Diana or no Nisika Sembiaka? Nisika Sembiaka. You bought the answer with Jamaica. No, I bet to Diana, no man ever to Diana, and if I'm what they say, and I'm Mamma Smith the board, Diana. It's a mamma, was it a 50,000 or RIP? Who for the Well, I got a 200 million over that. The son of I got just 500 million. 200, are you ready, Anna? What can't I have? Me beje 200 no 20,000 are you ready, Anna? I want one brother, but you have one brother. What black one day? Yeah, there. I started fair for chrono because everyone. Say 20,000 are you ready, Anna? I'm not ready. You can't put our first and I'm not ready. You need to count one. I'm not going to be the other. I'm going to buy another one. Only there. Yo, Sunia, my dream to open in the question and I don't know what you're messing about. Why? Okay, what's it? So I'm going to buy it. So, class one, I can say that you're about to do that. One could buy on the way that. Me, America. One could know what else. That's your boy. Come on, Obey the boy, we now what you mean out to walk of fire drove what the woman by what you to what's it will be a back at you say a panache to one sign and then so no binum to me, yes, sir. I will be back. Now, I say, and you are one on solo. Super count. Yes, it's silly papa and papa, super papa, one nothing, 150 never. Canada. What a family, some woman, woman, you see, Yametiasi. I want to pay on my prayer. Honestly, was option in my university. Nina sent training. Okay, maybe Mammy. Mammy Badge. Mammy Patronity. And Mao, Aquanya Crow may say, was in Patasicano, and I am a Diana, or you met me, I don't know. I dare say, I want one lady Diana. I decided to tell about that. This is the can't bet here. I want to ask. Yo, me da seni frahumano so mame. Minimara. Me mame. Ah? Oh muguso, but mame nkasi wo abonti sisi 7 minutes yi na me nhwade. Wo point of view. Kumasen kan ho me kwa chiri kakra. Me ran cry takra de sunyane nom ne ade. 03220835818283. Mama nsha sade wo hu asam no fa wadwen yo say. Menim sade wo so hu no fa de. Hello? Yeah, good afternoon. Afternoon me do wuti baby afrefi. Pacho mi frefi Accra. You from me Mama G. Mama G, pacho yentie we. Mama, Yakupon shira mo pa ni juma pa mo ye. Ohemaa Idasi pa mame no omo ye sisifu omo pese omo sisi abaiwa no enti se na amudi mu na ahye mu no mu kan yie mpatasi kan die 500 we no munjima no na musanji akola no so ema no because wa brepa hwe ni picture all the kwa wale na ase na be ma no so asa jini 20 million. 20 million so the year juma a bedroom 500 million interest was into 500 in there. Munjimano. Yo, yeah. Me besa me who also point of view. What do you say? Hello? Hello? Me da foodin baby afrefi. TV ne dia wutie me pe me bra ne nyina wa hye agu. Wo fra ya na wallo TV no ya kasari ya no wato aso ahwe eni die mu a. Hello mama. Me da foodin baby afrefi. Me pacho dudo na fra me Zion me fra Madina Accra. Okay Zion yentie o. Me pacho me tie program ni yia. Utumi se oba na sew no. Ensem bi wo ho a ontumi mie so. Fi se abayiwa na sem na oka ni nyina no utumi se owo concrete evidence ewo nsem num e na wo bisa ma me ne se eyampa so kofa nkrofo ba se omumbe dware na na ogitu mu enti dan mi se abayiwa no omuwo bibi efa abayiwa no ho na ma me no asew no ntumi mie so enka nokore no
me say me wa he me ya bema se me nua bapa na omode sade we dina anka de ebesi wo sa ebusue no mu no ebe chen enti we die mu fa mu nansi fom na mu di ma oba na maye me da se be me nsa enso hello, good afternoon. Sino me do din baby of Fefi. Oja fe mi ma ka se wa se propon. Oh, you ma yenti o. E ba to na me say de ma me no e de ya abaya ne de system. Okay. All right. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Din baby of Fefi. Mpacho femina nekuya. Me Fefi koko memory. Oh, nana mpacho yenti o. Me pacho abatani bi ya basa bone. Omu so omu maso mu din krofo manya. Ma me ne o kan nyina ne nyina so nyina se. One ne bana sheda ka bom no madi ababa woni nyanti ne o deserve bia mo nchima no. Na ma me ne hu se kwase ebu a wo bu obi die no. Da che obi so de bi bedi wono so ne ma. Me da se. Me so me da se for last two. Ne enko hello. Hello. Kafu din baby of Fefi. Me pacho me Fefi akra. Your friend me adu anymore. Oh, adu ayenti ewe. Yo. The abono crowd yesa. Menena. Ka de me yomo no. Senka me niana obana. Ka obele man kwanka kwemu onko si hobium. Ko si hobium. Because omo kofa na de omo bete de omo enya wono ho. Na oba wa wo fi na kura afi aba. Ebe di ni sika ba mu watu kwan. No wa ye ni sei. Na nekura bele man hu no obepe no. No ma me na wo baba na yedi bidi na nke be ne dana. Na wo nta nwene ho nko kra ne baba ma de opeso nsisi obi baba. Hello. Hello. Me na fudi baby of Fefi. Wacho me Fefi takwa bonsa. Yo, takwa fo nyina ho ye yenti we. Abi adu ya ho ye pa ho kire na ewum. Anya baby aje baby Asuni na oya no. Okay. Okay, me kasa ya friend my sister Akesi mo takwa bonsa. Ade a boy na ma me na ye ne de enya kura. Ade a boy na ma me na ye na enye nti so baba na ye ne sanke. Ebe ye ne de. Obi aga ne mpeka senti na oye o peso osisi omo no. Skano ga no wan fa ma na edu abon mama na yi enya ye Christopher na mama ni sisi obi basa. Nti ma semi na no. Okay. Evangelist. Naima. Mama 1 minute for me here. Naima. My question is, Christopher, ye bodia na ye modia. And also another point. Ye bodia. Bon. Christopher bodia. Okay. Enti na prophet say ni me hu nsekru na mama odia. Ye mwanka wanka say ni ne hu nsekru. Prophet tete wanka nkyere. Nyambetwa okakra edua. Aye duabo. Yeah. Esi ye duabo. Try na be hu. Enti mama ni duabo no boy ni swa. Confirm. Naima, eso ko nya busuapani ni nyina. Ana busuapani ni kan. Ha, Naima. Eso fie wo osen kwadu. Okay. Kila wi na se. Na wura mama we abrabo ma hu se omo eni nkwase afo te se ye. Mama nka na sa. Naima. Mama ni ye ni papani ni dabrama ni kontompani ju sokrobo sansani. Sokrobo French kan say. Lolovoa. Obi oju so bia. Ya fa lolovoa. Na mi lolovoa. Oti ma se. Tio, mi bisa sa wo ma me na ototo ayampia no abaya we wawale wo. Eni ti na mka to so ye sansani no. Wo bana kwa wari o. Wo bana wari abaye. Ye okwa na nka obaginam ana yese wo si dabi. Mi gusu no me ba ne kasa. Mu hwe me ba no. Nka na tese wo ye nyansafo. To kwa ne nya odia. Ha! Naima. Nyansa ye fe ne sen. Nyansa ye fe ne sen. Nyansa. Jimmy ye fe ne sen. Jimmy. Kwase ye fe ne kusen. Kwase no. Ana nipa ye fe ne sen. Nipa. Ono wo kwase a. Nka kwase asem kire obada. Maame no wo kwase a. Abotire. Maame ni nyansa o. Nya abotire nsa. Ono mo gina wan ka oda ne phone na mo nyina sankwas mutuofo nko a. Abotire. What's what he to do? Ay madabi, this is totally madness and idiotically. Yeah. And set an institution drastically. Yes. What disturb the life? Shabaya Yosi. Now, see, I'm finding here no woman say, Tapa for P5 was a minko school. Look at the Ustalalas. What am I say? Now, my mamma, Pabonini. Nipa say,
nipa bi say ma ne baba nkwa ware da mitwam mame wo baba bi nkwa ware in the name of Jesus Christ esa edome o baba mame wo baba no hey je wa ye nyine be free nensa I just saw naima let me double him let me double him home me ba mame 1 minute me hwa ade bi mame das se odi o baba e machi ekoye oba ho ade a asudie ba da so okay if you say se wutimi koye abaye yi ho ade ma wo ba na wo ba ne di nyambransem sei asem o kan ya me ye ne say ye di sika ne be ma ne de ne wonku ye nyina wo ye opodefo anu odin o ne je se wo wo nyina kwala no na se wo ba ba ni a obi ba wo ba gine sa e ke ye frɛ wi ko me gusu ne me ba ba ma ne kasa ye di sika no bai ba ye nyo obi amfa nhye ne nsa enti so de adu wo de be hwɛ ne adi yi ana me ne mba ne po be kasa simple na wutimi gina so akora no wo me fa ne sa nyese wo ko ya sa wo ne ba be ma ne ti wo ye no ho ade ko sre no ko je no mpo ko sre ne je no na oba ta ji eti ya ka jimi a trepo o se ti ya ka se wo jimi a e trepo onwene obu o wa ye woni pe bu a onwene asema ye me ya pa na maka no sese ye disika ne be ma ne de ni wonku ye nyina oh ese wo kura wonye wo ye bayifu afa ne fala afa ne sa 1 minute na me nkona ba bia duru de se me kakra me kan se de ekoso nyina ntwaye e wo yase mami side de o tu e kira o to ba lolovu no ntwaye na mum kakra me so meka e de ato mami de nso ne se ya batan eduru mre bi a decision bi a ye take my man no ya nhwe ye nya hwe ye pa sansa wo so ba wo so won ko school enti won ko school de na wo be fra oba na ye se wo so won ko school ensa no djuma wo de we choose bi wo se on ko school de na se ware a no be ware enti o mo so obo ba ye no me so na manjine ho mandi a kire abusua bia ni mu nsam enti se wo so wo hwe se obey on ko to amena mu se ya me efa bi meblemi oba na de wa ye nyina efa bi ma me meblemi mi ma won kwansa na maka decision in life taken no and that from abrabo no eye wan kase wa bo ni obi na baba ma wo enti wo abofra no sata ma o cha wonsa bible de ne fa wo so se wo be ye ne hwe so enti wo nyame bebusa ne ho asem afiri wo ye ekoso nyina arade bebusa wo ni nyina fa bi no meblemi because de e ba nyina sanka wan pushu ba no so onko ware because so onko school that's the final destination there aware na ko ware there se be wie ni okay yenidi kakra na de be modern ya de Lilian seasoning powder chenchirencha wodwa so eno na de wo ba bi aduane ebi wom ebi ni mu amesrewo na se uyoba lolovu what I say aduane nye de we Lilian noodles and spaghetti Indomie for me pacho mudie enie wo jollof ani be fe na ayeda Lilian jollof afa ye wakokɔ de ye ma beef ye ma stew ye wo all purpose adults wo dwa so ba bia wo nam bia dwa so ba bia wo beti enya bi na wato naima de tie nie se ade we Lilian powder na bi ni nkwa mu a wa wade nyina so sa na nyankopan ye no okay sa na nyankopan ye no wiase se bi ni nkwa mu a na o stew mu a wo ye oba na che se wan fa bi anye kwam na ratsa aduane ene one Timisra wa da dwaso ba bia wudura bisa Lilian seasoning powder Food and Drug Authority agia tum enunti numbers we na freso na je de 0244 406192 and 0598910500 obetimi so afre 0249 712246 na waje wodie emu ye na de mpese wa ubodin mpese be bodin sunrise ahwe ho na so me no wa ya sunrise jasmine yeah, hey. Sunrise jasmine, yeah. Fragrant, yeah. Rice. Yeah. I was sent. And you're sent to phone. But I'm not Muntie. Okay, so be empty. But I'm more there. And what says the cafe tables? Okay. And what's the cafe Nedi and the Abaso be any beer to me? And more would take a crabia and boat to me. Yes. And Wafumu Boma. Okay. And more would dear without Sunday pack.
pia amo nyankopon asira so ene me ba cha wada amo yi makacho say promotion egu so de yet so won say we no 5 kg we say no ye wo boto no a ehwem mako 5 amui eye long grain eye kama na ye de no yate so free 23 July because 31st yate so de about 400 cedis mo amoton mo restaurant for obi ankwaji bi famegu fie ye sha se anti promotion we make good use of it to do about 78 ventures e wa hirma kokobin opposite high mall pharmacy obenya b for numbers we 0244 591351 na face 0248 393935 na wajo de beautylicious by Jess and me hairstyle me makeup was say me mama fine my ekiko baby awuko bia no was fast salon services ni nyina awon summer na person your person true na mema ni nyina momra na nkwada no mo wie suku abetena fia na sefo teacher for o part time job bi na eja wodi adidi number no ni class no e be sha CSC nti frɛ na ene ni mbuki na hunu bra e be boa na eja wo sunya bibi na komba wodi atwitwa wo ho 0243 00611 na face 0508 148378 kuma say our SG Mortgage 2 Sanso and na Woodru a year maxima of St. Old Maxima Hotel Betano say football season no edru so say ya bo wo ho bo ni wo die bo modia na nento kese nya ho na register Bomadia create Betano account ni bi ma wo ho na fe verify details ni say me Ohemaa bi me na register o first deposit me se bonus no ye be ma o sika twitwiri dia no betting company want me farmer age Betano nko a na de ma ye de ne dan so ni say ye no Gaming Commission of Ghana na ehwa so nti asese bia enim Cindy mo na de eno na de hwa hoho e wo penny de penny na hema abraba na ye bo no penny de penny okay anya wadi oba ya che anya wodi yeso wodi an ye dey ye bo tindi na nkola nketenkete e di agro sa ayi crèche yeah school mu a yeah almost Cindy so mo de abonyum kwa school Cindy Rice model Cindy Rice model Cindy oh Cindy okay. Cindy Rice model yeah just now you model Cindy Rice model Cindy Rice emo me ba so emo we no edwaso ba bia ene o kan ye de boadua ne mankwada no a wo mo de bonyum wo suku mu ba bia so to bia mu benya bi na wato Food and Drugs Authority ama kwan say ye nto nti wuto a mensuro ekire chocho ne amapa ne ba won de ro herbal soap herbal cream royal gel hand and foot cream wo pese wo na ho ye no me kama eye chocho ena wo yisu na ma nipa wo tena ma ho bon a afirigwa because nipa dua no from your head to toe Cindy I can say chocho be senti ni nyina fi wo na hema de atie ni fa chocho no fa wo na ho na fa sinsu ma ho be 10 minutes ana che kwa 5 minutes fa ba okay fa ro na ho e be fi ni nyina e ma tutwa fo no mfa da se wo de fa chocho no fa wo na ho fa sinsu fa ba dwere efie wo na ho nyina ebeyi ye obibi wo na ho ye fa no patch okay omo na chia papa no ye fa no patch okay nti wo su chocho a ni nyina akọ ebe clear chocho jesu no cent me pa che wa da so obi e mu betire ya bi now WhatsApp here was 0504 555535 and I face 0551 815388 and point homeopathic clinic and was say free screening na o twetwa mu no na wo ye no gusu a wo ye wo ba wo pa wo e se hwa wo de no say e come on na bibia de dem fine I feel prostrate no yen hwa say enlarge chimacho bi wo ba bi kidney no entwen emmen kodu dialysis pempen so bra ne yen hwa say see wo yo bia na tika kra bia no abre yade be mojamu entini mu bra endpoint homeopathic clinic na yen show titru eye nema me say prostrate kidney and awo ho nsem na free screening bra na make good use of this opportunity would cry sphincters ye shell signboard and ye opposite sanso and akumase kronoma bonya ye ben Angel Educational Complex takrade anaje state tema community 22 na numbers we say na doctor says na otwumi read ye one one epic course no
now so the many as ya brain me person friend doctor or the friend no no entry enkomo 0244867068 and a 0274234321 na enene ni nkomo abra mo na de e wo de kama na catch us abena sorry ma abena abena me tuche ma abena abena ba bi e de okay abena se de ye ne seminar kurapu ahuru ye de abena ye nkunu a e ma body no e fine ma we abena mo abra nyum enti abena sa anyum bi to say ma abena what is anyum da bi ma abena de me ti mi anche abena hey jan obegu agro no me patch amode ye eno ani abena ma ho nyum ko pese o choro bisa ke da yum abena de ye wo okay abena e wo shape na yenya ne mo abena mo na watwi me ko program bi okay me temo ne kakra di ye na mfra brante ne se wo ame ne no amo no se ne maame na me se maame hwe o maame hu maame ne caliber na mu so be iso abena na maame no so kwa san de abena maame chese bibia ni ba bi abo ma ne sa no bo sa yusu abena mo me sra abena mo de don't go there baby anam bia pabi na won so efa so mo ahoho edwa so baby anam bia bisa abena rice ubenya bia am kan it patch ene e de 2 year was maka kire o se ndey eno no pi no anso so de ade bre ye nti we eye plaster akakadro wom senama kakra wom ene me bo road dompe ni mu waposo no eno ne de aye ahomka heat patch ye wode ehye mienu ye wode ehye mu 10 wonya ti ano a mesre o paper ba bia eye wo ya no ma honya dry afa fafam ho 12 hours na chese eye wo nyina ayi e de afiri honom mesre wada ba bia na bia no obetimi anya bi na wato enkran kuma se ba bia ni panti ase se ahomka heat pack eye painkiller tiemio nya de onugu yam nkwa na ye painkiller o anya de odigu yam nkwa na ye painkiller we ye de wo de tare ukotodwe ana wapo so honam ba bia ya wo ya bia no fa ahomka hitch park no wo de fa tare ho wo de tare wasema kakra bi ebebo wura nipadua bi ko nipadua no ntokro ya den edam say normally no sa Yanumaduo na hima aduo bia won side effect okay and the side effect okay ka hitch pack de fatare okay na mmowura nipaduam na nsa wo dum panimu yare me pacho wada numbers a wo pedodo atu ana pese wonya nkyeremu bia befe no 0248509003 and a face 0544569251 na ene ye entwetwe nkomo ma bibia nko fine tap and hope card ya wo de kire card mu afidie bi wom na tu aka no gobi na be kan say yetu asie ontwe app bi na ko office ko je card ni bi na fasika kakagu card no so de tie ne say card bi a ofuru bi afidie bi wo fa hwe so ba bi obesi no residential area no wunya si wi a afa afidie na nkasa na be kire say ha waboka 2 cities and 10 cities na fide na tie afrim na no ano na da ba ni okay kumasi offices no bi wa ha number we so na dikan frɛ na fe yen kire wo ba bi ewo ye betimi register on so kwa wo phone so 0535125004 na eja ni wedding komo la show ena na no ye di hu komo no me ba chaw enie abua bia ebeku no na fe we hu atimi ato ntafrɛ emu abensa saka ene ntafrɛ ene sonko nsuo and Nhyira yes me ankasa on said on Friday papa no ba ho ma me bi Nhyira me di ko fie Nhyira adena no aye kan say la show no senti ni mo wo Nhyira me di be ko gu me chicken me di gu me chicken no o de gu he me gu me chicken awanyina amwane nyina omo bai omo nyina ba me cha be wo to manim nam say la show sa be wo last one nipa na oyi so aduro no wani last killer no ya adura abwa bia ha unim efiewura okay do ne nam da ho kotere ofi top for me tikum na ko he la so abakile mani nyina wo de o kitchen ni nyina ebekum bibia Bona Agro Limited na de la show abedwa so frey was 0246519012 Syntax tank you too yanko aya tank wa hu apoto bibire suro okay Nhyira ya o chemicals bi aye de aye syntax tank okay eno sa chemicals no nsonko aye kan say apoto bibire ntumi ntenam ana moa na esa ponche ne nketo ano o ntumi ntenam eno the only tank
science for atimi addicted ahunu se fie bi obi kom okay eya tanka empai awia ne timi feji no eya tanka se fisoro eba forma wo sanfa wa de o moka ene fe ne syntax tank ya chichide ye de eda hunju koto aya hweni yo me ba cha wada syntax tank no wo pe so wa hu bia wo call eye online syntaxga.com your number no 0244335168 na woni ye entwetwe enkomo Nigerian woman me I dey struggle for your problem na I dey struggle so since last week you come I dey call people I dey do call I dey call people may you come help me I won't help you. But the help will come, no go feel help you. So how we go do am? The pigeon kakra kanyan maka. You don't know. You two you won't go back. Onim se na no areho sempa na na meka se mebo nipa nan edin no. Ye papa baako. Se number onim se me use no a enka wodi sika fa so no obo number no no send almost 300 cedis makodi baby sisi en woja me message say ma obo girl na sem no so no makai wodi screenshot ni be 300 akodi baby kwa mesra mu obi adom ye 700 dada me number no de me na me boy 0543 785613 we nye bibi hu bia ya besa ne ya de ni sika mu na driver so de ne kwa ba kura no wonu amusukura wonte po the hospital enne no bi atena TV ti ba asem no tofa na de wo hwe no the case no okay meba ya papa no odi kan de 700 no ba no wasi ma me money din wonde wo ye me papa eda no ye kan ye no a eda no me kan se nipa bienu me nsa bi nso be mu na nka omomoa ne enti me nya ne kwa ye nya 2000 da wie ya ye betimi agya ne kwan ama na kɔ na bibia e fine oya driver ni a wotwitu express ene obayi abo modia obi adada no so de ne be ye supermarket efri Nigeria odna besia ko hyeta kurade akiri ho ba bi wase edako mema ni ne dare wontimi nkan e dey we sales 900 Ghana cedis ene de ma godmother no ene je ofu kai na driver asem no susu hu kire na aye ne mobo wono susu fi so fi kwan so ba aye wada hospital na no obo ne o ma me nyina ne ba aye ampa nso na chese ya nensechi ne kanula nyina abo nensechi ne wo ode abaya yi bae ye ntimi nhwe se ibeja no saa na anu ye hwe ye na chese efiri ha edekọ Nigeria no okuta almost like 1500 obetimi adru or the 1500 ni dru ebi obefo taxi kura akofie ye nya 500 bi de kan ho a ye nyankopon so adwuma enye sika bi afa ne no so ye bi a ye hyeda be kwa ho se ye gigiska bo obi minim se wo betumi aboa bi okay me hu se ye papa no 300 no me bo number no sisi ano no ne 300 no wa send e de aba eti ye nya 1000 aka 1000 0543785613 ene ya ye pese ye de ni sika mu ne woko de kura ubi a 5020 number no actually nka mempe no sa nenso no abasa abasa it is 0543785613 where the phone and one the kura Mrs. e wa hai eti ebo anu a my sister which part of Nigeria are you going? Igbo. Can you speak up a little bit? Igbo. So have you called your sister and told your sister about the situation? Yes. But your mama mo frɛ me amakumi. Ma mo frɛ ni nyina nye frɛ nti na me de number ni to dwa. Obi hu aka adwam ye pekakra bi de agya ne kwan sesi ya manakɔ. Sesi amanakɔ. Enu nti na me de number ni to dwa nti mo frɛ ni nyina no. Muame neni ama ne wa pacho tam ne ma me wa no ne wa ere ene na wa na dwen se kia ne ke wo beko neni ama na wodi aba no. So all these things for you you brought from Nigeria, are you sure? Yes. Evangelist musu munyi bi mu na di se aja enkonkon ba fi na sam so tefunya so ni mama mre fa free penifo panyifo madama mun ka bibi na haye wa na panyin wa anya wa munye biribi ne enko eden no beko Nigeria ti wo bebo asen
About 200. Nyankopon shall. Oh, about 200. I'm so about 200. Nyankopon shall. Awo. Hwɛ. Dabi obi aka ne de no ma me kasa ne enko. Nti da se obebo abi. Mama say me ma thumbs up as it is. Okay, thumbs up enye sika din. Me sika e wo me phone so eni 46 Ghana. Eh. Say TV so am say. 46 Ghana. Oh, na 46 they o twa de kwai. 46 Ghana per. I think sir you have fun we mama. Ipa dodo na ni number we no. Ye no bre me. Na me nhwa de. Papa. What's the madam? Will be a boy be also was a. And now you're in the still out of my. I say, Musomi Kani. Dinny. By me dear, a woman say a boy bay. Nanso, young country more moody said you man is a sad away. And no, if you said no me, where you see a woman more. And no men kwa and no boom no way traffic and no boom no way picture but down no way would no I no men kwa. It is so what that will be back. Now no yaka QNet say me now threat messages a lot of them and ever phone so sir. And so what that will be basa what the baba be did you maybe no one fa kwa that any say jumano. Now what be stranded will be maso. Na so drive ensu in pa body in the dra na dwobia a wono nso butu no so na pampampan na nka ye ka asem ne sei enti me de that is all I can do. Dia na medwuna ya na ha me ne sei enti akola ketua we na urban on kra na busuafo ana ene ya na ha me o oni busuafo nti o mo ba ne ti ahwe se e dia na wo BBC e bebisa oni ade ne apia na kola na tiko well, auntie, a bedroom say, a bepo yanko fate, na any nkomo na ebi a bedroom say bepo na yankopon akasa. It's a number no dear. A 0543785613. Ketua bi ekura obiano. Yankeka yensa sini yemfenya akoda no kwan. Na bibia nso entimi enko fine. Eti mpacho bepo ya meje me babeche na me de papa no esika no aka ho. Edi amano 0543785613. Okay, Lawrence Kwesi eswa my 200 to the CCA pacha na mokikambo mami why Lawrence Kwesi ama 200 me akaza mnem ho hwe na mnem wiase mu ha Mr. Mumamu mfre edin no ye Marian Tutu Benewaa mediano no Mr. Mu nti ha ho emfre kra eno ane se eti yanko faith na yeni nkomo ebia yebewie no Lawrence wo de no de edem wa ha sei nti mesra mu yento se yempon no na Kristo wenwe yemobo akasa ye ho na ene bajo montam efira tam so am ne esi wa na ehurahura me bacho asina betam okay yako faith homeopathic clinic na yedi nkomo se sei waya de hwe ne wapomuden ena ehia sesei eno nkomo ena yeba ne ababedie eno nti mamema doctor kafra mema doctor akwaba na ene de ho no won fame enante doc na pom to say na mi admo hima okay so manager attire top no sawa ho say madani school girl week we tie bonko a that's right tie situation thank you come on na big mama now big mama cafe no akuno are wa bre okay no clear I my the chance to go from prophetess Dr. Elizabeth as a report ma hodema eti for ni ahwefo na faith homeopathic clinic said the bia ba ye no apomode ho asem ehia e pa ti e ba se ya na e wo se edwedwam ema eti for ehu said the nyoma esiko na bosomi wi ya yesi faith homeopathic clinic yesi obi amra na on the state of health no kwaseme wo me say sa flood ye ba Ghana e kire nsema e boboba no ano den pa as I will show the consequences of flood after every flood piano and nyoma e bat to say outbreaks of diseases and then nyoma no Ghana you say no ya won e say ye three because sa flood ne ba ye no enwi
and with the Faith Homeopathic Clinic ye de bosumi we nyina esi ho ekoram in August say know the state of your health after this flood. Know the state of your health and fa enyoma bi eniagro because enyoma ekeka boma ama ya pomode no Detroit say no one of the professionals they say you see a sideline or more abeye major contributing factor ama ya pomode sem atechma na enyoma enkoye kra no environmental scientist. Now this time around there Faith Homeopathic Clinic ya fa atu ye ho so say as part of say yes so ya de ama ho to no ya kasa ya san abeye part of the environmental scientist ye twa adwene asinyo ba bebre so tie ne hye ne so say nipa enya ya de ahodo in terms of terminals ya kasa ya rebi terminal che say ya re a e kanipa to ho e ma ntimi ne ho enye de say oye no e doso na de ama na ye hu a ewiase masan kabom ko ani abre pa ne say e say no emabunu nipa ye wo ye mpani fie so a ye ho ode aka the work for because the workforce of a nation you know ye na sa yare ye ni ye di esi ba tu ba Faith Homeopathic Clinic ade a ye no bosomi we any August any say ye ma health plan as part of the health plan no ye major on enyoma say aye threat to your pomoden no na ya chro enyoma wo be ya obenya pomoden in a holistic manner eboa ama babia wonam a wokọ babia wadidiem wonam sese wosi jiwa home hu se oba bi eya wo ya ade ne sese wo ye ana se wonam sesi anu what say suddenly tipaye bi atiasi so ade na wo be ya ebeboa wo bra Faith Homeopathic Clinic na the basics a was ade we mu nyina ene say de fa ye duanim de fa ye nsuom de fa ye mframa mu no ka ye brebo o brebo no as the primary filter of onipadua we a eno na nyankopon se efi bia area no ko onipadua de fa waduanim de fa omframam onso ne so no akwakodum pempenso bia oba bia fa no Sandra Cabot or liver special say nipa se ye kon kese ba kon a ye kon pa ne say ye so ne ye nyame de ma ye no so ne ye no emu asisi a entimi nya na dwuma se nipadua no brebo no ene ne so ne ye de a ye bisa say when was the last time I cry for food supplement and I say for product we is ready e ko cleanse na a filter o liver no amaneti me abonadwuma when was the last time and nothing na Faith Homeopathic Clinic say online na e tatai ni nyina no e contributing factors a e chese o so ne ye no ni padua ne so ne ye no e ho atochema wani ase a etutom suddenly ulusu weight udidi enso hu de ekobia Fabra Faith Homeopathic Clinic near Moa. Your friend baby jaundice when you know I yellow, body na ya also tiana etie. A besso bra, be chef him. Na yes kind of 36 nerve endings, no, yen check liver no, na yen to me and wow. Messo, uko to dre, usisi, uchepe, ukonwachi spondylosis. A friend baby osteopenia, nina casemu ya dia hodio, and I say osteoporosis. What is our casa in the muya? Obi hokra make us a unya accident baby a trim, but a wa na pain no. Assign ababium meso se wakoye CS ya pam uni pedua ne ba bia na ewo hwa ne mu ye ne mu kekaw utimi abiem pa atitimu anka ho beto pa ba untimi Fabra Faith Homeopathic Clinic na ye moa bema wo so obema no emu hihye ba ne hihye no we de enye ehihye a ya but ase eye ofremfrem de bi ase ye titimu ba bia ma obi eye o de meso Fabra Faith Homeopathic Clinic ni etimi moa saa de na eye wo no ebe ye wo saa na do san na mo be ma no ho gradually ebe ma obe ma na fon kakra oni be ba ho ehi ba wo because said the musi ye no na edide no e bi num de enti no asa eye san na mo saa be ma ni hikwa wo mu eni be ba na ho san be ma na hia ye kete ai san ba kre yo de school no Fabra Faith Homeopathic Clinic ye wo no ho a ye be ma oba no e be tu sa de na infection bi na wanya wan treat ni ye enti ho na bacteria na ba bacteria ni didi wa de ni ma na mu ye de sa bacteria na didi mesro say Fabra Faith Homeopathic Clinic ye mo o ko prophet bi no ka che say abaifo atu be ma e de akosi ba bi na edidi mu a adrimika akwache bi o mo kan bi aka akoye but we on medical grounds brane ma onro ye diagnose ahye adekro sa bacteria na odidi obema na odwu so twa ni mu a wo ho ani mu ya odede no e de asem bebro da ye be so katita no na abo say eh sa asem ya Faith for kan yi ebi na babetu ye mpese beba ne sa fanambes ne sesia brakuma se ahnema kokobin 18 wonu be chef de ma me scan 36 nerve endings sa me mani e be feel so akon ho be to be da
Obe sorry no pa homache a na Jack na wabo. Eje dwonso na wokọ dwonso. Obi me masem sa condition ama be ma bitimi dwonso 5 to 7 times ansa na ade ache. Eni tibia na yirim so oba ne nchen sa wokọ dwonso. Dwonso nko a o dwonso sa ade atumi ache. Messel say fabra kumase ade ma ko enye be ma otimi dwonso 3 times ansa na ade ache enye. E na o dwonso no sa wokọ dwonso bi se be ma no sori. Ye dwonso keke. Na peche no ane na mu. Eya adwuma wie na akọdwonso. Okay. Na ma osori kọdwonso keke aye peche entimi nye. Oh, ahomache ho no sorry no. Nyame wo de ode ye. Ah. E won sira bi de bre ma no. Okay. E won sira bi de ma no boa omo ni padua no. Onso si omo so. For de na ekọ ni nyina no. So ho. Na kwabna ne da ho. Osori bi ono de chese dwonso no dwonso so a be ma bianka dwonso de wa naturally no. Obama na say a ruti kakra. Emu ye den. Ente say de ekoye adwuma ba say emu ye den. Ba ahomache de ne de eye gase peche kase. Etu ye bema na ahomache sorry na wo sorry kwadwonso ni nyina no eye peche sa na de kwadwonso amesro. This oba. Phrases here. Okay. Eye 0244 58 38 59 0244 58 38 59. Tigola ni 0275 96 94 14 0275 96 94 14. My number we specifically so be on crano person of prayer. Okay. Go for you for takrade for mon friend number which is here 0540 710 940 0540 710 940 number which is here na any common na ye won no papi as was unsam kra wo krayon bi so na wo even wo tro nya na ti wa re be hin wo be yes na ti mu amode no ayesa no so mu nko ne mfele ma that's right ti ade kaka ka hu ne ya ka dwonso na asem no unsa dwonso pi no ya obi wo ho no ma ne de no ebetima ba se kidney no infection bi abem obi wo no ma ebetima ba se ne sugar level no dey ekosoro obi nso akokora ebetima ba so ye bema ni prostate no problem ye dey bem ti dwonso pi ne de wade day time ana nwumre ansa na ade ache na be so hu san hye na na se hu sa symptoms na tumika aba na ye ka infections asem no your bacteria be a friend Escherichia coli. Okay. E. coli say infection when about ti abo ani din o oyene doctor o ti ni din pa ti na de be ade sa bacteria friend Escherichia coli. Okay. About dwonso twa and I say about ho a so an hwe ni asa abo wi atimi fro ko say ka say urinary system na kidney ka ho o try no test ka ho o bladder ka ho abo we be atimi wura didi ma atimi ko kidney nim it atimi ko say ade fa no pyelonephritis kidney infection it obo ho no ma wo ten ka say ya na ne mfim ho no emu hyehye no obo ten ka say ne body na ya na emu dwa no especially obi timi bo say doctor say aso dia agumi na ho na ho hyehye no say na Dr. Reverend Eken obi o Johnson so Johnson no kra no ba ba no kra no ya na wo te kra na Johnson na ba no asefim ni nyina ebo nka yese ni padua no uhia faith homeopathic clinic ho na wo ba holistic approach ye hwe bibiem ye hwe omogem enhu the root cause of yare no it is a bacteria na ye ma wadro na ye de ma no ene say to eradicate ye koyi bacteria no mo ma ye dey afu ni padua nim na fa ho to ye dey ayodia it e be so bibia so won so de na abegina wani won say wo site no enye ohwade wo akira hunhun ye obo okro timika sa say ebo ewiem asa ebo asi ewiem ebo bia si ewiem e day time pa ba wo problem no na wonya hu ye no won so de na de no so ben hunhun ye ade fa diplopia obo ho double vision ohwade adekro na ye 22 won say wo hwe kra wo pick number no aye bibre wo ani so so bra faith homeopathic clinic e be mo ndu ama bibia ye den aye kama kuma say ahene makokobin etimu ho no ma o takrade a anaji police station bogoso old asida clinic boga abron san echi ko fodua landry managers road ana akra ye sotium anteku junction no ya cross all branches ni nyina no said ye see treatment no ba bia sa na ye no enti be so ye no se boso na amoso de na typhoid say ulcer diabetes ya kan ho asemi hepatitis brabo ya kan ho asemi nyina no muntu mi kan family fit homeopathic clinic na bibia be dey be kama so so phone number we is MTN 0244 0244
58 38 59 0244 58 38 59 and at go line here 0275 96 94 14 0275 96 94 14 okay. All right, I was your faith and at your coy and Bomodina number say dear to Jan Bomodia Nefre. Yeah, the number need to Jan will be so him a number or born in 10. Say yes 640 and a wahasi. It's me to be not your child and until a 0543 785613. Drew baby as a woman's advocate. A 7 demenkwa eto chacha e mama no fi say e Drew saya na are ho. Eti osu betimi di bibi kakra aba 0543 785613. Edi no ye Marian Tutu Benewaa. Ma yentwa ye ho ne yenka to kakra. Ye ba de aka no ye de beso sabam ye twan wa ba. Nhyira 104.5 FM. Kanena ya friend me Amanana Rural Bank PLC. Say dear midin for front no day. Amanana Community Bank PLC. Media for Friday and Yama for front of media Becanda Dano. A B and the funeral loan. But Jibosia Paye, we are for better dear. I say so. Freya near for a bear for a pine sunny a bear from Fidia Mejo when somebody amount. Otra will swan and Nessa will say Kana MC so answer Kanwa today. I before. What before Brani I do see Kadiamo for Amanana Community Bank PLC. Sika kiti binya bejo. You mother than a service account, current account, fixed deposit, Nasa Bosiana Diana, and it is also loan or Bonanza loan, your car auto loan, carefully. Mamma Bosian Koyamuki, and Intinia to your Bosia to your Grabata Shita Menina. Yashia Cassidia and when you hear Yanni Lawrence Station and edition anymore. Yes, I will Mromi and listen Louis College of Education anymore. As of marketing or home, as Rasso, Biani, Abuaka, and Nataf for phrases and 050-972-4946 and 020-800-7254. Amanana Community Bank PLC. Service beyond expectation. Sammy. Yeah. Mashe, who said it, you know, it's iron. Madame Ness and even I check him, you know, I don't need to be able to see in 5 Never way and almost fun. Bioglobin syrup and a abs, a mujadru, a rich in iron, folic acid, and a B vitamin. Engineering drew who and Mapodino. Wundima. It's in your annual when you come. Jelita and Madame more capsules now. Oh, I see ya now. We are what done for the catcher was say. When I compare iron, when you could be what can press an iron. A bioglobin go yet. When I come on my bedroom, when I baby to wine on the hey, cyber fire. Pharma Trust Pharmacy, providing quality and affordable medicine you can trust. Bioglobin syrup and capsules. Eya Pomodiedro. FDA Aji Judy Kratwe Atom. Coca-Cola is changing the game and giving away free cash. Introducing the Bigo Scan and Win promo. Your chance to enjoy great taste and win instant cash every day. Just buy a bottle of Bigo Cola, locate the QR code on the label, scan with your smartphone, watch the video and enter your details and stand a chance to win instant cash. No waiting, no stress, just real rewards instantly. From everyday refreshment to unexpected rewards, Bigo Cola is more than a drink. It's an experience. So what are you waiting for? Grab your Bigo Cola today, scan the code and win big. Bigo, big on taste, refresh your vibes. This promo is regulated by the NLA on the Caritas Lottery platform. Terms and conditions apply. Abusia medo femo haya insurance 04.5 or Virgin Mediana America so gusua wuti ete yankano ABA Herbal Clinic aso ye medo wura honom na wani ade ni nyina no akọ ama doctor wa share to ase de ama say glaucoma cataract eno yete sexual weakness menstrual disorder hypertension ade na aka ni nyina fa ko ABA Herbal Clinic aso ye kaswa doctor e wo Millennium Inside and at the last stop afa Kumasi so do oni betremu e wo kwada so jina say yakese na chiri pera doctor wo doma
in Crosso Obey Ebenezer Preparatory School. Yeah, no so by appear could be close to no ton ya day. Na Dr. Emma one word draw a 0541 565199 and I say 0502 812161. A posse who be here so benya be there true say ama onu matino onu mayesham kel charcoal toothpaste when you apostle na nanom tete kan tete but ade tere bi die no na ye de tu yese no na Samara Company Limited say sanko fa yinchiri ntiesa so de abebu ma sabre no ye ne digitalization mu technology mu eno ne sa no ya twetwe mu no ni mu so ni akra na de aye ne miate obrush no na obehia no amia ate atoso na de atwiro se kakare kan nyina ebefi onum ede akọ ede ama apose ne de kel charcoal toothpaste ubetimi amansa akabi wo dwama so ya to apete afi ya number ubetimi afra yen ene de directly 0246186478 mitimu biem 0246864798 and I say 0501 454 462 apostle mu kenko de bebo amase de na ye de kel charcoal toothpaste wo yam ya ehuru so ehyehewa gastro suspension and answer capsules and I make am for a day amount wadaroma obo ehyehew ni nyina won maduro ya ebetu ase e de amount gastro suspension and ne capsules abofra woni fiedu na won to me enu mu bi open for hu doctor na pharmacist answer one bi na ya kan de pharmacy license chemical shop ehiama se ebenu no bi na aboa abresa ya no ase ensu kroje ohia so beno no bi na keep your body ni purified refreshing and hydrated said de bia meka no awake purified drinking water was one for life where yes papa you so kroje de bia e man Kenya kese pa eba oni peduamum wonim se kasa preku PLC and ko fa ba ya wonom de awake so no de abre yen ya yenso no bi eboa yen na mo mesrew ya one for life campaign e won so yi hu no ya guso ye di hu dwuma ya de ye wo ye nuanom a wonom ya cardiovascular diseases no wonom hia eba enro hwemu ni ayehwemu a no sikasem no atoba ha eno ntimesrew ye tototo so yi bista kusempo abienso ye toto nchen na ebomu ayabo no e de akoboy sanomfo yi okolebu ayawsabia eno ntimesrew awake so no wonum bie no na woji obi so enkwa ne sa ne ntino drink water drink awake ya to apeti dwama so over the nationwide ubenya bi ato Pharmaceuticals Limited aso ye na be value vita dro ya wo papa hu amu ahodo ye nkro your value man value vita osteo life value vita platinum plus ya kan nyina ye value vita afes lumi trust ye dia ba baby vita drops in drops no do jo bioglobin drops in the capsules trust of 400 tablets and suspension ye sunsundo papa ye no so ono mo dia ba pharmacy over the license chemical shop ubenya bi ato and as over the counter ubenya bi ato afei eto4 ubetimi afre Pharmaceuticals Limited na waje wo de do so pogu so to mo tonton bi na oni abusuan so no bi 0561 088666 and I say 0561 088663 pharmaceutical wholesale bia wonim no for ani twemo hwe na ejo wo de easy brands ni nyina ye de abro easy rice ye di ka de ba ye bedo Ghana fo ase say easy mo yi ba ye mo ji so mo wa tu na mo no no bi di ye mo so be di ada se mo no eso for man na pa nya de ketwa ebio ya mamu easy sardine ye ba vegetable oil no egumu ankasa eye delicious nutritious omega 3 ni so wom easy sardine wo hwe wo na ebo makoma ne bontem adwene no adwuma yi eni no so ekoye pa hunu ade ekwa kiri eno ne san ma nsaka easy sardine na eba no doko no wo pan no anaso aduane ye de bia watu agu so afei ya ma easy spaghetti eno ne san emo no wonu awie na bia wono spaghetti na gu nchen ene na sauce ne gu so atum sampa wa na wo konom easy macros ye dia ba sauce bia wo ye bia pese mu ye de nempampan no ekwa kiri aroma no eni ade no ma nsaka easy macro ni bi easy brands nyina say ye ne sardine say ye ne mo spaghetti and say easy macro no wo benya bi ewa dum ke o dum Dr. Mensa Bantme dum swami dum wo benya bi ato even Swan Trading ewa sawa mama junction wo benya ne doso po na kache na watimi akwa no no bia di empo pese oton a watimi aton bi ya number wo betimi afre 0244244847 and I say 0204468590 easy brands say making every meal easy. I will say I to also over the bar. Luckily, the other spray about this flash. Never yet to go on in Pediano and yes, me one would one song and man near storm one word and a legend and mania obsession instant crash mademoiselle. Temptation here for the boys and the girls in your idea to go home now and come away a good depending on my home and yes sham. Luckily, deodorant spray and anybody splash FD of what year to interest and it once on your day and on the sound baku do so poor would when each more and Nhyira cosmetics or a doom possible lane ubenya biato.
Biato, Ziwe Cosmetics were Doom, A Life in Shani Mope, Stephen Body Cosmetics for Dr. Mensa, China Mobenya Biato, Kumase for Nitre Moy, Prudential Plaza, first floor, Mrs. Anocha Plaza and Shani Mope, so Ubenya Biato. Afei, you want number one Didi Juma, 0240-152-204, and I say 0248-315-258. Ho ajenka to kaka yakọ abayi no na ye toaso ewa ha meba na mababeje eye kumase adwenkyerɛ na fe ye ne abedwafo ababerape up na ye wie kra mo comment ahodo amode ba ye no nsoso egum na mamenkenkan kakra emfa emauna yenko okay Agnes Emisa Balibu akwesi wasi we Diabo part 1 and 2. Hey, Eura, calm down, what? Agnes Emisa say, Master, wuni mwa mamre, ye kasafa wo bano ho, ubetumi ama obi afa wo so obaba ade afuosa, jade oka kanokra. Mark Enin, wasi we no, eyeja ene nyina say de so mo hwe wo muma, tinyo oba no nko asay de no. Dina Dako, wasi omo ka chere nsa wa maame owo no e be fo men kan wasem bia enchre no kwakukin solo se ya ba biem akonkonsa for Isaac akoma se o share live Mama Donna obaya se o share live e London ability our guy was se share me agi show no papa me wo UK Southampton me share Facebook for nyina ya bo Simon o se hey asamo Rowena ban was we ya wade a ekuno no any asew no any akumani nyina nti we married with 3 people na just enya sekwecha na ma bat was Libya boga no ne maame no wo mafa girl no sapofu no aw obey ohia emwapa telikwate was bibi ayira wasem no ohema monhwehwe no yie Pisolo was kika bichire wase no na de wo ye nyen asew no ye no enye kra wanya de kra comments no dia ka no bepem making kind but mama mra homa no so na menye wadwenkyerɛ ɛwɔ enkomo ye di ye ɛho stylish wo wa brain na ye content 03220835818283 03220835818283 meji kumase adwenkyerɛ na ye koye nim hello Hinabi. Meda phone pacho wudin baby afefi. Yakani Auntie May me free freedom nase. Yo Auntie May wadaro my chia dom nase fo nyina yenti we. Be abeti. Ni tell say sister no so no. Sister na bi mu sakakra. Wa hwe nyoma edu fam nyina ye kan hwe na ukọ. Ono so ka hu no mu de ye no because mu sister na du mu omle. Nti no mu ye ne sante mu mu an mai. Edamwase. Okay, yes, so yeah, that say 0322081823. Hello, Imabi. Medofo. No, Ajuma. Madas you. I'm not sure of Uncle One can never see Wagana. Why are they? So why? And so why would they? Yama would tell us. Mamma and a banner there, no current Yamian, the Pasha Bono with the Bumamino. Gano. Oh, one lad, I'm over. Oh, depends on what we did. Oh, almost was a year. Oh, no, for you are. I would say, oh, they are doing their journey. Yes, I are there. Oh, no. Oh, no, but you. Oh, but you, the sign. You are for 4. You are back for a 4 million. My reaction, I'm a journey. My million yard there. Morning, I'm Yajuma. Okay, and so yeah, that's say hello. Oh, me my. Yeah, Joe for quarter. Oh, me my sumo kofiase no takwich. Oh, me my man no abedwa fo nyina amani adwumane enche ya hwefo ne yatifo nya. Nigeria, me chia pa ne champo brofi. Oh, me de bia na me busa se. Sebi sesi awade aye nhira. Ana sesi awade aye no me. Ena ye maame ne so, ye sister me de me ka che ne se. Anya hwe ko sabe ko awade foforo biem. Nemu mo ko won twena na mu tu ni na brabo yie. Eni ebedi eche na me ba peso wale abaywa we me ba peso wale abaywa we be ma ne waya ye hu na mu tu be ma ni tu obesre oba wade eche tie ni ma nu gomo mom na ho
na asem no so mo mema no so wo mo ni na wo pa anya hyenhyen ni sika me da so wo me Yanso ya da say hello. Good afternoon. Benewaa. Afternoon, Kwasi. Yeah. This time around very serious. Okay. Yeah. In fact, investor pa first case no. Abaya ne di nduabo abam ne di. Yenim say insure from obradi mo betimi ma so wi bia mo so wi ya between Ohemaa na events na sin intem na events first mo bi mra Ohemaa oni nya menja dwuma da se. All right, me so me da say mama fa be me ense bi chatro hello. Yeah. Obi. What is that? Don't cry mu wa won so I'm not going to say because no one wait me ready waiting. Power quality. What's your wife say? What then can't show mommy. The buy who want me to do it. Now, ma and them and you tell by your quality and get Jebus yon. You swing your zone. She couldn't want to do a fussle. Now, to be a mamma come put your mamma no. Not brother Yammy. Hey, on anybody know you will be done. She can't see you who will free them. Hey, mammy, she can't know. So, who knows if you're not there now? You will do no. Oh, what? Will become who needs can and nanny. Who was you're 13 good years. So, we didn't when you'll be asking the ancient. You can say, if you are no critical, could be here. Now, someone else why you'll be ancient. She can't meet the kind of pa. Diabono will become. Mamma, all right, Mama fa last one. Hello. Hello. Good afternoon. Because everyone's anti-action central. Jo, you're chatting for you now, young quay. Ohemaa me patch or maybe anything. Miss Ram with your magazine. Miss Ram was as my movie. Pello, you be my tahum from my no timber free. Kaba ye no nanko gina court to prehope. Adia mamma no yen. Instead of Hunyansi. Your band was a piano. Okubo be castle. Moving castle. Now, all bonds I would say because a ye. One more baby 6 years and what the more Martin and there's another person Bunoquati and as I. Now, so no, I told him the view to me and then us will be in the Corano and then from Zoa and Lady. Obano, no, green, say, with Diana, no, what near Libya or in front of show boys in Libya. Ohemaa Benewaa. Okay, yeah, so yeah, that's say a pa lawyers there, yeah, wo p kwa egwechire ya eto de den na SSC lawyer bemwa your boy nsa no lawyer ebeba SSC lady mama fanshase na yenko yeah same up na fe ya kansi ni Ohemaa mechia as branch woman of faithful nyina nyankopon sha obibia kakra meka ne say once asem medical ka me say asem ne dia ba ya si me meka ne say e ba ne say so munya ba ya busua ya say ya ogina nchen kire ya wototo mane ne nasem no emfa kwan ba bia odi for completely but yan hwe ye yankasa obey one ne maame no life on so mo be take decision man for the first time e was said to us wa that is a one kasa wa brabo no what me nya hwe ma ho nti da bia no say me kwa wade obi na take decision ama me say be ma we ko ware no fie ye enti ye say na ye say wa wo empon na mu kura no ahwe e be chero star kokoye enti e was say nipa wo ti wiase a wo hu de wo pesa wo hu akire hu say de me pani aim at something na try say one kasa wo be bo ho so no wa ye bibi wo obi de bi obi de life yes I say faha ensene ha tena ha yes say ni ayi wo say eto mu ana oboa wa na say e ho na wo so hu say ade na nipa na kire no oboa wa na say ne be wi ana say ne be bekwa kwa wi enti wo say wa hu abura bo say de me panie me see so me say okay me person me worry be more to say and my frakra me won me person me who say I need about 3 children and I'm here and matu and you be no also baby 30 ma me say wo kwa ware ne ye say na wo fa ha e be boa ye say so wa hunu sa de no na wa ma nya me so ani wani mu kan wo ba kwa kokosi say ba ye what he say oblemu
aso una wakofa aba ana maame soso bata wa ye hwan ani abepeja aba na ye de na koto ba bi se me ba ne kwa aware ne kra oni ma ya aka na won hwehwe me ne yi because won kasa se ne o si pushi no sa na wo se ba because onu an kasa no ya bofa no tira ti hu se me maame wa amwa me se me school me ko bi ma nti o se me tena fie na me hwa na me kware o se we de what bi wai at that age tender age na ka say abofra nsi school no one continue ene won ko school dia we o se o ye wo wiase an so ware what bi da enyo no bebe o wiase a obi a timi ye wan ko school ni ti ani amoa na bibi betimi adi aboa no nti won na wo se wo bata wusi jira na de ntuma bo yem na hu se dia wo ye se bia amoa wo ha ene wo so make choice na ya brabo mi hu se fra ne wo o mo a sadi o musiko mo party na wo se wan kasa wo hwe as obatan na hu na obi ka bibi wo radio se papa ana na obey TikTok ana wo encouraging say no so of course me encouraging because je me hu me bani mu no bia na de wo ye na de ni be kwa wie baby pa but I was some ye de me guide no the fact say wo bo na say won koye no nche say I was so jai ne sa enti e ma mi wanya de me de ma mi wanya de ba tan na otia no eno ana make okay ma me yen kwa maybe I am clone kitu mu no ya no ma dwene no wo fo if you say uhunu say ni ba no kofa bibi ba e wo so odi akire me kai maami bi ne nana ekofa papa bi papa no wo ska ene emoti wo de ba crate e mo boto ne ade papa no wo yire o ka che nana Nhyira FM papa wo yire ne nana no bu ofu cassette yare nana etu wi ase na papa no ho kire no o so wo ja na abrewa ne se na de ne ya wo ja ka wala yo wana akoye me kai wentie itedu me bia yenya wo fo na wo se ma ye ni da ho enunti na wo se ye hwe ye mayi obatan bu ha osuro ne ba timi nka ne ba asem otimi nka ne ba na asem ti de ne ba ne be kwa kofa bia no no wasom e ba ye wuntimi nyi hu firi maami woni ahoden sabio na ye wo ya eso ba wo free a wa ba na ga no so agimi nti ono de me no ya adwense wagimi no wa ka che se emmo maami amane na wati akronfo bepe wache unti dwane ne wadwane hwese de maami ni ne ba hwe de maami ni ne ba eyo hwe show yi so amama hu se ye nkrom ketwa no adwene ne nye adwene nya kura o ebi mu dodo no edoso nti wo se ye hunu me obi anko na media me ba de untimi fasa asem we megina mani so fi se wo ye batan ya hunu ade wo se titru ye ma enu nti na oba bia ba ma tie na sem no ba ma na brabo se no if se ye hu ade wa akiri wono so de akwa na kata picture na papa ba odi bia de bazum say no an anu na aka because emma na ye hwa ade wa akiri nti wo bon se wo yire be cancer ma osi be rade wo ye bo se ebetu awie na afi na si na odi asam na ba nti ye mata na ye momoden na ye ma ye ma no ntie yasam nye ni nyina na wo benya but wo se o se ma mi de ono na kukuru ni ba no ko yi okay ono na kukuru ni ba no ko wa ma na dwene no anya adwuma ansi so nti abata na ye hwe no mayi okay papa fa me pon na menko Nhyira aja Nhyira onso na de meka kire atiefo ene wo mo a etie ye no ene se amini kanche enche hene oje so dada me che enche hene pa Nhyira hwe awade na da wono me se kwase anware o sa nyansa nyame bɔ ma nyansafo aware no aware adentia so obi wo a onim so komo obesua de Nhyira de tie nie ende obi ante ase se awade nti enjimi awade nti me modam okay Nhyira awade nti obi akɔ school awi abɔ ne masters na me no kasa minim na oba wo hye dem awade bi okɔ ye dem man se ohu se ne yere ye adwuma oba nya ska umu ade ti wakampo oba na busuafo aton muntuma ahwe no obi ka no esti obi set ne da dem ode wale awade di aye bi no awade nti sabe mpraduasa obi ye nurse
na aware na nkasa fra eye den naima me ba me kire wade bi naima emma nipa bi a wotie me naima me wale wotie asem am ka che me re me didi ya mario me didi ya madam me ntehwe naima tie I say ma me no buy was 20 years ni won ka bi ma me bi abra no me ntehwe me da mata naima me indicate amanfo me ma amanfo adwenu emra bibi so hwe awade nti naima obi abra base ya na obi tewa eja awade abekọ bonsam gem naima meja akwa bonsam gem abra mewu ja newu naima o me say me ja akwa bonsam gem naima mo say so obi ku obi a osre ne bone facha nyame de beche ne meboa yes ah sanity so your prophetess me evangelist nti bible ni nyame asem ne say wadi bone kura bra no beji wo mra kura obegro wo ho na me amere no na wo ku di agbo obotume mi jawa wo de wo se wo kwa so ne se me ko bonsam gem bra me da se me jade wo kume no makọ bonsam gem naima obi aja aware anya aware partner ho pa naima mama nka asem che mo obi influence o wa na ukọ wo kwan nyankopọ ka aware bo mu se manipa nye dai entity na mu mo de message to ye dai eto ho naima mama nka asem kire o se me wale ya me ka kire me so me so ba tena ase ye duru fia na me tena ase on se de na manfo esi wie na mo no efe me ka asem bia kire o me nsura ware jayo me ka kire me se me nsura ware jaye na je me say what try say wo be say me mabrabo wo be tete me wo be yade so ama me a wo be da be sore na me ko se me nso me haw na wonu se ba bia me de wo ko no sebe na ima obi abrabo say because of marriage oba na ote ka na oba na say se me ye madwen se me pani be ma kwase a me tete wa me hye wo so aye ote se football abobo wa ben ne we wa fama aka me ka enim jame nako sabe wa hwa wo be kwa kwanya de na adwene ye dabe ka me be bwakasem naima ti ma men kan se min kire nipa me tie ai e bia na wo de wo so di usofo e no kore assemblies of God usofo bi wu wo kwada so wan hye ne ho akomfo o tro letter to because of my wife wajimi asamado na akwa amate babo man be so sa and because of aware hye ma men kan se min naima ebisa yesu se bibia nti no bija na ere ana wante asemo kan nyansa da o se nya bibia nti o nemom yemfa ware enko heaven heaven kwa yenya dai naima fena de na edija ware enyansa snap bebrebe na oba me no ti nyina maame ayaba bra yesi fie yaba se ye jaya eyensa eya common sound enti adenti na mema besra wo se bra me mobra na me be how to the sense where we school akwa ye wa bra ba oboyi na be ye useless na da se me na da se me ya no wonye nde da bi na wo da se me ho amfa wadene ma ware enti madam obi anakwa go ubekumi o wajimi okay ana me yiri wei ni ma brante bia na yire ya de a naima ni yira poison ade a che no you copy hospital me nam de ko hospital doctor ka ten say obi de aduane agu aduane minim sa na yere nka me be kana me yedi aba sofo me yere de na se mi na wonti ase entina basa ifiri wo onfura me ma me fa adam say say wo chimifo naima ade be che no ade amma sabe awade ntu certificate enka dem yeah wabusua da ani da so metai wabusua ni da o me so wo so wabusua ya dai ani da so wo ba ba boa me keke oba ba boa be ma ba me ma mekume ana me so aba boa me no e ma me mekum yetimi sebi so mo hu ni kunu ana na yere ana na ye ma dai ubenya depression hypertension low tension and hypertension you die before your time you wana yesu akacho say you a fool nti na mabo ma na bebre no yes sana yesu beka say you a fool wa ma kura so kun akura ya mo ya abna foliwa ati o say ya ko fe bia na dabi no say sawoba na ima me ire ni wa
we are watching so Bahama Bravo, Obatete me, Obey at this one, mess your words you want. A man who knew. Okay. Say, Yana, dear man, say, ya. Metimase, Abekumema, Metimase. I'm so for I know you are what wish you happy birthday. Nyakupo show. Na onyo kesie pa birthday dikaye kwama Randy Opoku Asare. Randy ne wa woda Juliana. Say and wish you happy birthday. Dina Kwansa. Efrebusia any adofo nyina ho wonum say wish you happy birthday. So and Mrs. Janet Boating Yabua. Wo mane wo nananum nyina. Wonum si wonum wish you happy birthday. Junior Boating Maisha and Nana Noa. Wani broni enya summer broni dia koda din ene junior wa woda akoso ase ya wish you happy birthday pa mano wudi na show me dia ho dia na me ni din wa ti what me friend me hello akos you na won share fm na me say hey my catch hey akos dia he na hwe no akos ba ko na tihwe ni ye ansalo wa say oh mommy eti akos we akos pa was you wish you happy birthday. I'm got you say, me be adwuma na me kire o shake, me kire o mafia. Me dia che okra no. Junior akosia yeboa, yeah. We say always show happy birthday. Nyakopo. O scat say the ebo deliverance. Kopo e shopa. Mrs. Agnes Osaibonsu, mama na wanya fie dio so, ya we show happy birthday. Radinya kopo ntu nkwa mama ye pa. Sa so na adepa akosia da kuwa. Owusu frempom every woman me Madam Constance ho was here we show happy birthday Nyakopon ye okese Francis ye trafel Osika o ma me Belinda was here we show happy birthday pa saso na birthday way eko ediama Boachi Yadom Elizabeth or your women's wave empowerment ba ma Alice Agnes no okay, all right. Enti mesama banemum ene eye Boachi Yadom Elizabeth or your women's wave empowerment ba me wish you happy birthday. Na mama eye ma charity enkroma women's wave mame wabomo dia tutom free London abrochime Milton Kings ababeduga na yema akwaba pa mami yakopon ensura wo maye Mrs. Agnes Osaibo Sudie no mamenye biem yese driver John and I say and wishing happy birthday Frankis Mrs. Agnes Osaibo Nsu 70 years John oye juma wo Insura FM yen driver was say and wish you happy oye chief driver ye wish you happy birthday abusuane nyina say ye nhira wo emai but dia me di wiama wo ye ene ama me enu pe when fan komo aye de hu fize ye tufuwa kabia man stila ustala lash no wonum ntimi ntina je say wonum enya bidi me enya wona hia me but the foot kakra me de ma ne say pa Kristo suma ye wo mu ye ne de ni ye de ye nkode ya fe ya hye ya asofo yi ye so ye nye den akika no doso enti de ye Kristo na ne je hu de we camp na wo bia fa phone na wo ye video sense of kro me de wo free radio that is not my point but check age interval na da woni ni panentem no wo ye video di panyin sa tem ene gana ha emra wa ha o she yenye politics mini MPP mini this mini obi but here ni wa mabro wa ya adwene ho na asam to wa hwan na eba ka bia ma obi afa na social media is just spoiling the whole we say will bia ye de ope o sha wo dem ena hwan akwasea 1 year ena e de ma me de here ni wa mabro wa dwene wo ho na wo hu mo wiase sofu bia nso ne ho modinam mesra Kristo ne anim no eno ama ya kanifo se ye ni wonu machi yenya camp me wo we camp na me we camp ene nyom ne ade ye twa ne atane bebebe no me yakoda de ne nso de ma no tum kakra ebe ye ya ka yenya na esuma no wani age wo de esie ne ho no mu twetwe ye papa wonu mu di Kristo ho few ti be ye ya kasagro nke ye wiase no de nye ye de
kakra me di ja no nti e bia fei no wayɛ krado so obefa video akyerɛ sɛ wo na osofo abene a jai na Kristo ono ne asafo no ti bidin e de Ohemaa bi adwatonde no bi wo ho yentin film na yenko junior